bi a wote fa nipa no anso na wanto ne bo na ne wurafi obi a hye ne kunu bo obi a hye ne yere bo bade bia bronsam toto nyankopon no na pese wona bronsam toto ko bi nti na bo hye na ye ka no ye wo bo hye ne mahudu bebre nsem bebre wo bo hye ho ampa Oforisuo mi nuanom maye madwen se me ye passport me ana me ka se ye ma befo akwa abruchire ebi tasi ampa obefa ko emunyuma ewom ena ma edrume bi abo hye feli se ne ye tran ye tufudi a ena wo pese obi a hye obode a sa abo hye nan anamo na onam so nipa ne hu ye o hye obo no fa sa anamo na so Oforisuo de ye kan obi ni kunu net wonim de ni kunu pe obi ni na yire net wonim de na yire pe enti me shane bo mesi dam wadem okwa yie ba ya pe a okotie nkomo bi ana ya dai oba fie na ya dai ode be kai manu hwe wafo Oforisuo wanto obo kaka mame me show boba wanto obo kaka bo shane si etufu de a ye ka bo sha ye nhye bo a 7 preduasa enti ase wom a ye kan ampa boshe bi felia eya ene boshe bi amanipa bi de ewo musa bible akase amfa ya wontu nipa so na so twumu tan abeka nipa brabo ho ampa ya ka ampa obi de ne wotu obi so na make ama no Oforisuo ketebo mobum kwa obi nche obi bokwa ene Ghana na ye wa na wiase wo no se wo nam ho obi be hye obo no enye easy most of them na boshe no ejira no ma bi a wo ye na nipa no akoda ya me ne ti akoda me soro no pa me nka nchanse me ka akra won me so no ahoro kai akoda ye yonso ni made na nso oni hwasofo akoda me ne netebro no se fi akwa nyam ne nete na nso waridi ehun se da bia oba me ba me no obaje safo afri me yire ho nipa so ma se oba horo ka ma me ni ba bia ai na akoda yi sa nete de me hye obo se wo ba bia usuku akodo bia me hwe na nese baby obi amechiawo na nese fantefo hene sha akura bi boso obehwe na amana kodu suapon amana wie enampa wa hye ne bo akura no so abra ne ho asahye na se besi samre bo hye ne bede ne nkoso ebekoso na me Oforisuo metie 7 preduasa me yere ma hye obo se ne da ko pe me de upie na intempa na wa fra telephone afra o namfofo mi kunu so de me pio ntimo mi enko Oforisuo boshe no ebeka fridge mu ebim ni boshe ase ebim ni boshe nti ase se wuku ka wasem bi kire na unwa bi ka asem bi kire wa to ano na reka wono ma bi na boshe ni mrem ebi kasa dodo ebi mu na ya ma boshe bi adan anya adwuma ebi boshe na ka nipa ne nko ba ye o na nsu be bia nkomo bi kopie ye no boshe na amaso o wakwa bi je wo pa wasem ne sa na obi pe na asem fa de wote ne sa na obi pe na asem fa Oforisuo ampa me ka say me driver we wo mo dos na so driver yi odi ne kura ma me enti me ne na ka kokua mu asem say wan kan kire wo bia me ameto card amount kafa because what di mini wo kan ne kura kire me wo fiti ya na akobo mo maka master de ne timo de na makote bo hye na maso ene ye tufu pa so person bo hye ba mu ejina wo so Sompa so obo hye ba mu nso a ejina wo so Oforisuo so wa express bi da yo ba bi wa wo kwa kodidi wuduru wa pa ba bi a 7 preduasa ojina ho ye ne de Oforisuo ma hu de mame na ka ejina ho dada na ujina ho ye den se me kura me ka se sa obey ebi kura na me wo ho adwe bi kura na wo ye osresrefo obo hye na wo mitim na mma tunu bi ani pan comfort on self to ano na reka wono ma bi ho ampa ukunu ka say hedai obeyesi ama wo koya na ono namfo akohia twa wo mpoa mi kunu de wo so obeto ka ma me buro nya yo se be ma na mpesa akopie enti boshe ya ye ka ho asemi ye ni ana pe na bi rumre bia boshe na feli ye ni ana pe na rumre bia boshe na bam na ka 7 preduasa obi betima cheche na ire ni wade duku achechire nani wose ne be se me surprise di machi no de nse keka ya na ne fe
then Zakika, I would do a pija nine. Knife and a honey with the milky. Oh, some make me show booby. I shall bush and I'm show no. I shall mantini baby. Oh, my man, now so I couldn't talk to Bianca and Treme. Son will be penasem. It did do one ye. Ye pet. When we are pet, we are. Michelle Bossa Metoka, we are my brunya brie. Nanambe de Tower say, Michelle Bono, one noon, Nanso my share with Maniato from Manti Bibia. Me now for an ammunium cromante, Secano, Mecasa Metocama, and ne obiso be bossene, honey, Brunyan, Airbe, Betocama, Brunyan in Reno, a drew baby. Okay. It is a Bosha Babamo of Oswo, ye 2 more money for near 2 crowns of 4. Bosha Baba Opeso, Bosha Bumpa, no draw to an Nareka. Shed your ukun, see the ukunupe, shed your way pet. That's what Baby should timpa, dear Shenny Kunubo. Honey, one nanto from our never car with Mrs. Sanamam. A cry no coba money, but not some nacopi. Obey the way Jimmy. Here's what I say, of course, I would have carman. You were near Jimmy. And name the my Sumian at the theatre. Not a copy. Honey, that's as a make catch on. I don't know what now for money. Shasa Mamma Cotti, a big recording. Honey, not day, Boshan, Emma. Okay. It is an awful was here, Charlie, a cambodia somebody. The Abema Bosha, unique amount, pass a Boshano, and failing, but more than 2 on America. Na so wakumum, ne baby and Yanko Pombo and Piscino, or no Bransam to Tunkobi. Okay, I notice a boss and a bebemua. Ejina wuso oso. Chere se se otu ano nareka abrewetia. Ofoso beba medals na machiatifo ne ahwefo nyina na wo hyebo na wadi so wo mo se ye ka se promises are always meant to be broken. Say ye hyebo a ebetimi aba se ebetimi ama age ensemo ana se bia ye ni so bat ni nyina monofo so be ma wasem ne se ye hyebo a ye ni so de ba asem na e ka kire fo so be me ne e na ada doso e wo mema no mu bia kwan mu mema ni bi wo ho a wo de ewo ene techre ma wo ene beba be da wo ena mewade ena medi wo besi akonkon o wade kura no de ka wa hye wonsa owuo mo enkwan mu mi nya obone da me krokro me do me ye osemfa he nsene hase no so no wode ko du na wade fia ofo so be ma ema ni bi okura net ze ora maza de esia ha na ni hwe me no eso meka ma asem enye se bia woye wo ni techre ma be dia na se bia ne kasa nye de but obehu se bema no kwan a wode ne befa so no bia o wade kula no fo so bema na kanchima na nsa ne mpena gina ho bi nti owie kura mema ne bi ensemo ayete kula ne seche se ada no wade ye ne kula no wenti bi ankwa ankobo sa bachelors o mo out na yo mo kwansa na o ma ba be wade no wenti mi amone de on de wade wie ya na dwene wase won ne yire edi odo no na no wo pia kwa abonten a wansa ama enti ye ka kire mema no mo a ebinom dodo na no na da etechire ma eda wonum anum ada ne do de da dankofo ma ebubu wonum akoma peche wonum akoma ma ebi ekwa wie eye psychiatric hospitals ni ade ne se adaroma eye anama kanokore kakra ma no bi nso no mo a monso mon kanokore nkontompo ahye monum ma ekita mokrampa ye che mokra red handed crampo na wose da bi nya sa nete na ye ebu ye kunum faso na ye ebu ye mpenafo ye nkachimafo ye ne wo mutie so ye ni nokore mfama wonum ye ni nokore emfama ya dwuma mpanyimfo ana se bia ba bia ye wo mpanyimfo ya wodi ye so ana ye ho no nso ne ye hwe na ye nyan sa de no fo so be ma obi a oba abe sign contract wo eye adwumakuo bi ma na se okopa adwuma bia no eye na ni suade hu ne botaye ya eda na no a wo ka kire adwuma mpanyimfo ne se emfa ho ne de besie bia no obedi no kra de ama adwuma no obehwe adwuma ne nkan kora ne nkoso na nanom hemfo so akofre mu na wasan e de akire o manfo se ensuo mo awie mu meko e de amam ma primpuntuo de amamo enya de me ba be mo kakai me yesebia son sebia enya adre bia boakna man ansa na mefro patane na monsa so ansa na metimi afro but ehwefo ne bi wo fo so be ma adehia
no ahwe ehu ni mobo ene si a eya de shikonwa so wie se onye ohene ema wo no so be ma yesi ye de dom anase ye de nipa na chechire ma afia no wadane nipa ne se nkoa anase se biamoa na wo tietia won so amanwofo no kure ene bosha wodo ya wo hyehye temamufo wa bla ya kwakoto obehwe kampe wodo ya wonom so de namo wo hwe nsem wodo ya wo kan kede enke betimi asesa blabo ama niema konkan ama ye die nso aye chefa wa asetene mu na so fo so be ma wo de ma 7 December no ntwam na ye nto aba ne nwie na cha hwobe bosome miensa bosome nsia ko afa na no wotsa de na no dane ye watentesu atofom sa de tachire ma afa na just wo sabe die nchirechire mu bi dia matemamufo yesre nipa nyina da wo mu etie ye na nwumre se wo hye na wadi so wo hye temamufo bose ye to aba ma na so obema ye gyanan obema ye kwan ya kye se atwentwe ho nsem no ebeye kamade ama yen obema ye nso obema ye nyinam kane ho nsem egiregira so enkoye te se de ne ofo so obema ye kase so am ye te ase no mu yedum kane a ye so ye plant nso a ase ye so ase ye dum no obehu no wasa ase plant no mu say ye machines ni ade ye srem panyimfo ni titru ni amanyofo sa mo hyebo a mo ni so for so be ma so we Ecclesiastes chapter 5 verse 4 no waka ase bi o say nyankopon wo chinkwasiafo obɔhye se wuntimi ya wuntimi ntwira men spell se wuntimi nya de na is better so be ka wano atum na wahwe bia de nyankopon e do be kwa akoduru nya meto wonsem ana so bie kwa bi ma wo a de afiri wakoma mu abetimi aye no na waye de ama wo manfo ana se wotimemfo ana se bia nipa a wo na eti a wo hye ne bo no ene nipa bebrebe amanfo de wani ato won so won bɔhye so efi se bia wasom se nipa koro no e bia wakune ho wade ni moja ato wode ama se nipa koro no ye bia wonim se nipa koro so bɔhye wode ama ne se o me ba me yesi ama na se me saka wo ya me yesi ama no na ni da kwan so ba ye no akwakoda ne nkwase abɔhye so be ma ye ka kire wo bia ya wo tie se wom e wose wo susu de wani to nipa so na so no wo mu susu aya na mo bia wo ama no ka no e ya wonom so ni wo bɔhye so wo hwe Bible mo betimi ama ensemfo pii ye de be ye emfatofo so be ma Romans 8:28 no wo hwe a wose yenim se wonom a wodo awurade no ade nyina di boa won na wie won ye Kristofo beka minim se na no mozrami som no so no masa musa ba bia wo bia ye chiao koran na ya omususu di dwuma kire no minim se no so eka sa asem ne wo mu no fo so be ma wo hwe Philippians 4:19 wona was say and my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. Of also be my ye will be more wa sa panyimfo ya ye bobɔ so yi sa adɔfo ya wɔnom hyehyɛ boy wo mu hwɛ anase bia obi wɔ so a wo hwɛ ne mu kwan sɛ Nyankopɔn be ya na bɔhyɛ de abidi ama no sɛ Nyankopɔn so obema wo wahohia mu niema bi ehia wo bia no esa sɛ Nyankopɔn wayi odefo nti wode saa de ne bedomo Nyankopɔn sa wo dɔ no a obeye dey obehwe no waboa wo na ade nyina so ayede asi wo ye enti wo hwɛ ne mu kwan sɛ Nyankopɔn be ya saa de ne dia meanwhile wano so ahye obi bo enso onye according to Matthew no ka kire say the opesa afoforo ye ma wo no monya sanfa ma wo no Nyankopɔn we no ni nsia na mu wa asase so ye nipa enti so opese Nyankopɔn ye bibi ma wo fo so be ma ye nhwe ne enua no so no de ye hye won bo wo ho no ye ntimi fa ma wo ne basa asetira ya jojo asetira konkan e de ma yen efi se ya yade ama we sem no Nyankopɔn kura ka say mo ya ma nketo ambu no wo yade ama me asafo awurade enti se ya hyebo sa asafo ne be hye nkoda ba na sa asafo mabo anasa ba bia edi dwuma ya setena mu ya nkora bata hodo nyina mu no ya nhwe ne ye ne so ebasa Nyankopɔn bie wo so mfensere de ma yen na ma nhyirabo so de timi ato agu ye so am ya blabo timi akwankado fo so be ma de me so betimi aka kakra de afa ho no me dase okay ewom se atro no se yemfa ye ni antu nipa so na so no obi so obi abatiri ansan wa hunu dwomo enipa na bua nipa anunti wodofo se wo hye obi bua aye di so wate de ne chi sanka ya awurade Nyankopɔn nhyira enen so ewa futu sema onam so ede aba asema ye kan se odi ko Kristofo ma emu oduru but eye tra wo nipa afamfiri se ye nyina ye di hunfo ye bi eja se wo jo so ton paboa otie dwumadi awurade Nyankopɔn nhyira no ya wo kan Matthew chapter 5 verses 33 eye putoka sem nse school man ko no akirenti no mo amoye smart nam de mo adwena fa ho nam kokomonim osere mi anyam bebusa
Yaw 33 ne say you 33 ne say you have heard that it was said to our people long ago, when you make a vow, you must not break your promise. Keep the vows that you make to the Lord. 34 ne twa to say, but I tell you, when you make a promise, don't try to make it strong with a vow. Don't make a vow using the name of heaven, because heaven is God's throne. Asem ketwa we di adanse ka kire ye se yemu bebre hyebo with entam. Promise ye boshe vow entam ka na nia ehu wa setena mpa ye wona hyebo a ye de saade ne ka ho wa hu no oba fefefe bi a wo paninti na nko no obi nati ko wonjire mu njire oba nso obi wo ho ba me hu mane je wono hu se de obesi ne nanante me donyame me kasoro oba bia ni makwam na nsenya na mne ne ibreki Kristo se baso nipa ba hye bombo a memfa ntam kanka ho na soro wona ye awurade tena bia wo de kan wa ba ye ni bresem ba ye mudodo se ne enim ye mema kura de ye wu agye ye hu na ye pe ntam kan ye quick ade a yetim de bofom kan ketre makosuru nyina ma hu se ne ye kan ye no kore but ye tirimu no yetim si ye nunu ye ho ne ye sere ye ho ene asem no bie ya dum ye mu bebre ya kwan nko ye yie eye niema nketegenti ete saa se o kan tam de promise nipa we nya ne said o pa o kan tam de dome wa brabo enti no osoro boye kokko we ye awurade asem Matthew de na Yesu nyankopon de ba no waba eno aboye kokko se ye na ya ne ye ta kan tam ye wale kore ekoso sofo ye hye ye yiribo si ye ne betena na sofo de ntam kana ba owuomo enkwamu ne ntam kana beta akire afedo oba ni nwuye nanso ye gya ne ho akọ se promise ne ya feli mpo ntam kana be hwe akira kwan na atua ye soka enti enkosisi ye ni beba ye ho so sa kwan ne so no ye wo kasa bi wa ye ka kemfa kasa bi mata ho emma ne yema nkoso yawo onipa ne hu a setinam ye nipa ota pebo hye no woni so wo chen wudini fi se me no wo kasa ne obi akopia fi ase eye ntam kana de ne koye eye promise ne de ne koye no odi obi ka ohunu se mai we time ne so onfa ncheme edu otukun afrikumase akonkran kobo branya sika na betua ena ne wo fa bi se hwemi yensi mi da ne ma me ona meji wudi mintua wo ka odi atoto niam kama na me ya adom no omusi wi a busumi nsia ne ndu no ma ye bibia wi a meye ade asemasi ne di amount me solve ka ne di amount amane ne me yi afiri wanim abrante na di so wankoye adwuma biara ono eti mota opia hwibelu okofasment ba yasifie no awie eduzi e dan ka ne wo fa paade akitu abi agina so ne nako afi kana be mene no ya che no ya gina so agiri no ofate aburuchire ne ho to no se wa hye obi bo amana ko yawo ne anim guase atise mu yawo oba bi ne kunu te wa hye ne bo mi wura maka cho za me de me wo fa wo de fa kakra ne so so mi godura ntempa on se ma de ye wo chance ye beba no ye de abaye won so de ne akora yi nanke ye ko obayi koduru na wa fa fon sa de ne ma ye quick wo ho no ye minim se be ma de aburo so oba wale bia kana ho bo ba ye quick si wa kodura brochi no ofre be ma zi intimi ntina be minim ya ngo hu ne wo wa fre be ma na wa bon ho ka twa ne take it o konyi onim se won tim se medura meja no enso take it ni sika nso nyina be ma na no wa yire no katachie zo nim se na yira kopie UK Canada we ye proud de betu ne ho se ja na yire nso akobi oba ne duria within 1 week 2 weeks ye ntimi ntina bi mu ntim pa cho ya fa we ya promise wa shebo koduru ye no e na afa be ma ni tie ne be ma bia da ne kowense ni tie mi ne e ye promises bia wode ni sika go hye nim se nkebeba ene nipa na heda asiri ama na ka akire wa ye ne basa ya wadwuma wura bi atimi anase manager bi anase accountant bi obi pa adwuma aba no wa hye ne bo maame so so mi table yi mu ama kuntula lala ba ko a adwuma no mi donya meme afaw akora no so bi ni fie wa wie school kom de ne maame ne papa no mo fie opeso no so nane abusia endu ade ne pant ne ho wo ho ama man ya bo ne se kobra obaya wasi adwuma no ya occupy wa man tete entwen next time emfa na ho ye proud o shebo wo de chiwade aka obi bo wie bo hye no wantimani so ya we no nyina na se yekoso yesa nipa ne de oni tumi
ope dwuma ye but kama beba betua so ka se wa hye obi bo asa hagye nani gye afri ne nsem na bo hye no antimi amam ya onkofu onyinya pose o se mefa police mefa ayi soldier mefa da bia ye di case ni bi wa ha obi a hye obi bo media so onya bere mi se ya me du betu kwan mixe enkomo na ye de wo TV so obi atam ni sika aba na ofre na no wo kanze mu no kire wo antimi ni bo hye so nto nyame ye de nkofu tu kwan onya beduru ya wo de vow aba be ka promise ho na so antimi ni so eno na futu sem ne ka se musafo no bible kura ka wose mani nyen knama ma bo hye ho ndi onipa o hye bo a wonni so na awurade frɛ no knama ba ben try wa brabom so be ye knama ba da asem no ne ya wobetimi no ka ne ofiri se duru ho abetimi aye no ye ne wuntumi ne sekiri nipa ka chensa de we mintimi eba ne sa uyi wuti free se musuo ni amane ye koso yemu na atimi kuko wanim ntu hye bo a ye di so wa ya ma mani nyina atu di ni da no no wakanso oboa na je se wo hye bo a wonni so wo fie wo yesa yawo abrabo no bokura wakwan ya achiwachi nti koso na hye bo adi so na atimi kuko wanim ya okay 0551 na brofo no ye ade wo tim se na nye passport purpose me dini na afra 0551 0551 0548 0548 oshebwa eye diso hello oshebwa eye diso na radio ni yin kwa kwa bobo she okay okay yey ayere lele ejadam you say no you can mienu ne mensa so ntu hye bo Opamate na banka mo bo mo beti lumba ene o fe so o masa ma o start ya no kai ne nsa mo ya de ni yenu so ho tinko ye na kejayi oba si Nigeria de contract papa ku ti na road me cha da papa eza o kwa semse anse ne ni pedi abetini ati ni so na ni pensa no so na ene ni pedi ti mo de obetini a show bo mo kwa ye dima na no me ka bi se the west afro do mu ha o ti me de ka amount genetic kafa aka ka me ka no se bi ofa ebe so no o se da ma na yire ni wa ba be ko so ho no asage na de nemom ofutu ade ma ya ne hu ya sheba ya ni so bia o sa na wo shebo na oni so nyimri o shebo di so na di di no amen amen hello baby afrefre wudi abrantia to collection o je sisa difo Isaiah tafu agudum fa ende wa ba menchi awire na menchi amire ne na menchi ne ya me braba ko opiki on o Roma hono ma on wa biemu papa he ofoso upe milo upe do ene ya me adma chabra me nkono no opiki wa biemu papa de bi o se ya me ntiama na Sompa say ya some papa man first na ya from some papa say ya di some papa ma opiki so be province system Roma hono ma okay kakra me kan so so unim se untime se boa enka etimpanifo se mutime story ameden mentro akolai onene na kwa fomu anu ka kire ne fisha ne bossa yo waku edru ha ye basue edru ho no mama ansue na akora ne bisu oya ro fun sa be fin abuno enti e bossa de se o se boa bisu nyame nka mo ho no okay hello adolin foso yeah foso pizarro le peto sinkesu matonka golden tag barber shop for station dan chef sabra Asem Mpe Nipa ya bia mo tia Asem Mpe Nipa na foso adaro ma me fa konye so na mentia chame bo atin ke so bo mu no na ma chen status no chadi on ke so ne ha economic teacher no na foso ne o shebo ya di so asoma etaso mu yi pa na bo sha mpempi bibo na sha ya yemi so no kwa bi so no ya na wusu so san se wa mo bi dinani ato so se wash ade we be ya ma no ebokro so ye ka sei obetimi se obi bo se be somme na wo somme wi a se adwuma na wo sua na school na wo fa wi a me to so adwuma wo se ebe customer amana wi school na wo be wi adwuma no
because the nipa na pentoko bi ana se me no de ato so ebi kura se the brothers akoro no de ato so se ne be ya e be ko ye se ne wo yi anam po se wo ti na 70 no no de ato so no wa pekwan bi so na wa amwa o sa kwan so and the way sa e je obi na nipa no su ana odi ya o kire ne nkopon a e so o do fo so e shaba e ya yi ni so fo so pizarro ngi gas macau no okay hello Useba yediso. Tia. No cre. This is that can be. Na the American say America can symbiote. Our room no. So that na man ye chime manebi. Only the best night at the federal man so chime ni bibita. Only the best night who me wayo. And me ma e dia bra ye ye we ya no kasa. Obebu ha bia no ye interested e wo be ma ni mu ba won timi nka enso wo be ma no o hwe wa setina na ate bibi a wo ni ni bia agro no ate wo nya wo be tena che ni so wo pe wo ni be wo pe no na wo ware na enhye ni bo e ma so wo nya ko kan e do ano to wo ba so se o me no me tedi wa hwe a be si ni trim so be ware no one fear them because the problem so be worry na we to fine na the Americans so e ka to ni say em paso bose em very serious them a wo do level bi a wo no book no o yere dam paso say the moji money no na bose no nye no na ese ani metu ya ma e sere o sa bose ndi to da me en very serious them an won am highway an wo ke kan se ma o fe ye buti na ye e bi kan be tamate. Okay, not just some possible no kwa bi so no ya na ma no mfa ni serious because when I'm highway there or as later down what ya so na wo kro hello oh hello hello oh hello Oh. Hello? Hello? Baby, I'm free. Hello? Yes, I'm so good evening. My Joe, so mammy. I'm so Adumo, man, so kakrama ya wadaruma. If I do for Lumbas, it's a crowd, your boss, I'm okay. We have a member power for Lumbo, I mean, again, I'm out. She's quite, yeah. What's the idea? Yeah, me. For Lumba was and in the Sokra, into deep old Saba when you saw. I mean, no one is. Okay. Hello. What for so? Abeme. Yay. Media. Me tung kreme bring grain. Mr. Enoch, aka Nana One. Bakope. Ofoso boss and want some near again. Boss and want some near again. No, my says a bobby camona. Boss and I would do something in this also. No coin meaning. A bed in it. No, because make sure boss be a master by. No, masters are because my country because the Bible here now starts so man now watch it. Let me propose here on the hall. Now, everywhere be a one simple be a soon you. And you do baby a Maya no crown or Satima movie as saying. Once says a bobby, yan edine. And Miss Gay, we crab so use camera so. Indeed, all your school no from Nemesis Samuelson. Now, first, my number 8 in the chat is a master is the phone chat. Indeed, baby, Bosch and is a near Timonia when you read the baby. No, first one, media, Miss Renan Copon. Now, no catcher is all Unya Yanka. Now, Obabara fire could be a ledger, a warner. Need him send me a meaty. In this hours, I was and made money dazzle. Miss Renan. Say, Bosch was saying, some papa was in Nisodia, Radia Sero. But we are so good, is Yamayan. You are can him, and the other champion in a meaning. Blasi. Okay. Hello. Hello, Yeah. Master Musanio. Mateonka. You have money at Juma. Juma Dase.
Adwuma dase. You yes ya aboniria na asemata apasila masa musa metimenti ho. Na no kwasem ni se bohye se wo hyebo na o mani pe bi ne to so. Na mre ni tru na wa manipa no de sere ne nsanka eya. Bimpo na nipa no odi abeka na ketua bi ama na ya ade no. Washenbo na ochumema na ochuna kape no ade na kana nko a nipa de dwumade ni nyina ase tie mra ofise wontumi no enhye hobo no me nipa na kope bi na kope bi wenye die ebia na aboa me ye won kura kituwa mu na ye kwa fom ye ko kire ya ase ni nya mekire fom no se so ne ma ne ba na opaka se ye du kire ya ase na se du nya mekire ye besuo ye du wona ya nsuye ne a obetumi akofio but akoma na se o papa shall boss o do continue obasuo na wanse wo akaka na aka na enka bere na afi dia ba process de dey I comes to ye bibia o ye bosse na amme mu ntra e puni pabem e sei ni pabrabo e sei ni ma bebre sade no wo e binto wo ya ka baka te dia agrodi ya sem na ka minim se bia wo hu bi e bi so ato na mo ne wo dia ha wo de kan ye nyina ye nsua bosse a eye bosse sebio bosse ye bosse hunu de ene mo ma ye nyaise Nakupo ishira munyi madam Osei. Okay, hello. Osei. Yeah. Adwuma dase. Me di hanu don ke artificial taxi driver do run about. Who did I run about no so pe? Who did I run about no so pe? Obiri konfo anoche ni ho nyini no esi ho. Esi ho pampe. Wa pagya ni ti no ahwe wiem. Wa pagya ni ti di ahwe wiem. Bodua no ekura no. Bodua ni sika ne dendende. Na sikadwa no wa Oforisuo ekura no. Sikadwa no wa Oforisuo ekura no. Asanteman tiase. No piye bi ne kan konsuma asanteman. Piao. Na pa ni sere nyinche ne enkosoma eni ana ofufu se to the second. Na ko ponte no boas na ohia. No sere ngini akere du gas bi no so. Sabe bola ketim. Do boy jani bi. Just oka. Yo de atoma makede simple ni emfa feno resident ye ni anu sofu. Wa ma mu ya mi ko jami ira be wa mi ko jami ira be wa ofo. Nipa no oni ne twempra oni sa wo yire. No ka cha se wo yire so ye nde ya aka se ma me. Yire ya de yire o ba me da kura mi ko jami me wa. Empra na wo chi wuntimi akọ. Enko se ni bo se hunu bia se mi ko jami ira be wa. Na wa nya na nko wa na bo se na wa se no be so twen. Nti abesre pa wo se ba di so wo se nso asede obetimi na wa nya asem da homa me da position. Okay, o se ba no wa hwe de wait no ebetumi akari wo na boshe akese de sa grada kra no epaya mechina ma no untumi nti boshe bi wo a no wa hwe wait no. Hello, last caller. Hello. Baby afrefre udi. Efreme yawa mekosafi asanti jaben nkwantana so hwa no ke yawa yintie o kasa me kaso mani kanka yi afika so da wafo omu komri kapa papa vanto so yes semsena so mo kama e omu komri kapa papa ne ye eto su bi omu akwaso ba ani be ne be die hyemu anase ni kru na e bia be ma ne ka e kwanso akono aso be sha kosia odem de be ma emra pasa brono aso be wie no na tena ni so enti abose de o sha di so. Okay, hani adu afre no enyina ebesie producer se mfa baako. Hello. Baby afrefre udi. So nando ni kasasa ati wa mantin. No ke yente o. So ni do hwa efe papa. So boshe hwa asem na mo kan. Boshe hwa asem ne ye ka no. Dio. So bi sheme bona wa ndi so a. Ha me so bia wa di me dem. Obi so bona wa ni so a ha o se de. De wa di me de. Ayo. Chacha mwani mbiri ya kama. Okay, enuti no ye ka chi odede bi se de untumi nye no.
emfawa no enkonkoka de wonim se untumie no enkohye ho bo emanipa emfa nani ento so Moshe bia antumi amam antumi ankoso no amamanfo bia brabo asei Ezan said abra na wo JHS no ne wo fa nimpo ka kire ne se wo yire ne ho na wo kuye training college ya obaba ba befa na kwa abrochire empo kra no se nye suku sem kra no onim se ne wo fa wa abrochire ntie de obekobi o kwadwo de me de ne betu kwan ama me de ne bekọ Moshe no antumi amaso no ntino suku no so antumi anyire ne ho anko amenne na brabo asai enu nti se wo ya hye wo bo no so no eduru ba bia ya bo ho so na ye wa adwene se ya brochire mpo ne yese ye de wo bekọ a pe bibi yo wo ha na abrochire no beto kwa mu ayi bonus enipa bebira brabo asai wa bra ye ka kire om se ye do mbetu kwan to om start so mu din kwase asem enu nti wodofo enese boshe bi kura ko emaw na dani trimude de mawa usu pe bibi yo na wanhwe yie boshe no ebetumi apa yeyo tetetubafo ebabo yentaba mu yenam so yesai enam fom na medical kanchro dada se adwumakuo bia dawroma eni enya bide ebesemo efrisem frama no etuaka okoto so okrama osipata so anyo na fuyo nipa bi ne man so esi ho ye ko computer so dwedie emrasisia ade sinema no wututu no oba mi tini kura so wa wututu ayo senior me dey ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef danke ba product we ye dank extra we wonu ma wa hututu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso e mi sisi o and there was no problem there senior what see dank okay so wonu dank okay okay sisi ya we ni na ebeja so come on go back when dank ba sonic minimum pa na nam tumi ni na nam tumi dan so ni ebi no ma no o chale ni taibo pa so ya dan fa ko ya bi tama me soma me jeme ho enje jame na mo jan ko na fi ese fi me to ntimi kura amfa me to na so shi dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yefi ma dem ho ti e fi beti asate tele boy Benre oba pemfo oba o ma akara no fo ni akara woni fi du entimi obenye bi wo eba shop and pharmacy shops a wo mai mu frey e wo 0244017556 ana 0266593330 FD ajegede nkatoi at Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are. Call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved.
Obrama, Obi, bet me 33 years. 32 years, 30 no Obrama, Nina Yari. And I say, yeah, hello, hello, one neck, Fifty over neck, I say. A Diana Mittimia. Do much idea. Then you say you're straight. It's a person who else so this year this or straight. Reality show. Yeah, they are back. What funny did I be? I change a million I must say, bet a credit a focus. Went to a yes, Santico Topile. Nancy to a baby or Susumino. Shop for him. Bow for a poor Achimana. What the kind? Who baby shrimp say? Some refu come here now. We share with shop us. The kill farms was sympathy. This is some ready. We have a culture center. Shop room. There are kill farms. You bet me. Date October. Na last audition. Na have a beer Wubiana to make a Nebra Culture Center. Kumfa oil. Okay, ya yanim te na yehwe na empepi no asisema pomente me ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ne apene pomasibre na ye de ama kama enu ye tie na wadofo omanfo dodo no a ene de nsem ebeda yen na ensem no eduru babia yetimi dibi ho nkomo ema otumu se ye find solution ema wo mo no ho atowo mo na ye mami bia wode asem ababeda yen no wadofo aye abrahosem na abrahosem eni sei ye mami no de ababeda Sompa Asem Mpe Nipa se wosia brantie bi na womwatena be emfie du enwotwe ni na wosia brantie no na wono ewo ne mamiensa dada enti komodidie mu no abrantie no anka no kure ankyere no se empokura no o ma ewo baabi o ka kyere oba no se wosi suo no wonwoda enti asem a ka kyere abrantie no anase abrantie no ka kyere maame no ma ne nya ne mugidie se ene obetoa akwantuo no so de ba akwantuo awade akwantuo eno ti wo ye ne ho ade kama ma ne ye krabehwe na de be na sisa kyere jamasi ama atwene anda maame no de wo ka kyere papa no se ne maye miensa na ikura no papa no ena ehwe saafo no anase ne ma no ne yire no ma no a wo papa so afa ne ho adie na ekokoba ne se abrantie no so ema no atimi bafie ho na wanka no kure ankyere se wo ma ewo baabi na ye ni nwua ma na ni nwua no atu kwai amen koda no kure atumi ene maame no edi nkomo efa won ho adwene na ne tintini ne tietia mu nyina ne se enkona no de omnim se omo papa eni abrantie no na maame no de onte ho nkomo eda we na kwaba se maame no ne enkoda no edi nkomo da kubi ana maame ne busa se na mo papa ene mo busuafo no omo ho tesei eno ti akoda no hwe maame nanim saa no ase meme papa ni o papa ni ukuru no eno ti maame no dwiri no papa efrise abrantie no anka no kure amfa nkyere maame no se wawo ewo baabi sesi ai maame no se woni gidie woni kunu mu biem odona sa senti a wantumi anka nkyere no emfitiase se wo ma wo baabi na emfie du nwotwe akire wotimi de asie no abesi sabre no maame ne se ni gidi a wo ewo ma bema no esi odo no so asa eno to de abeda Sompa Asem Mpe Nipa se die bai pa na onye so odo na sade a na kyesa wade no na wojai na wakoro eno ti maame na sema wo kanyina ne se Asem Mpe Nipa yi woni mahwefo ne matiefo mo mama dwene se die bai na menye bema na anka no kure ankyere oba no se owoma ewo baabi eya asemo
Okay, omna Samuel. For so bema tiawa yenche ya tifo ni arefo. Asem ne to fanya na chese. Oba ne chese ikru na nka ne kran che ode ne nkola si ne yesa. Nti odonasa. Odonasa nti se die ne wonye. Se odonasa de na chese wo ko ekwa bi sa na opeso kire. No de na no de baaye. Se nyai. Ano obey menene kasaya. Odo be na asa wo ko. Wo kwan. Ofosu. Eva okwan. Eyini pase ade ekan ho. Ofosu. Ade we e koso ahụ. Ya na me dwini pa bi wansa adwen amenti ase. Kwaku oba na declare ne ma se. Oh, what declare se? Oba na declare se ne ma miensani. Na den one dey obi oba bi wantu yan kan so. Ofosu ma menka se minkyere o se. Ye na me wiase ye kwa ye ben. Oba bi o wantwa ne ntora wunya no. Ade we ne kra na nipa nka. Oba bi a ko di straight a wunya no. Yantu di pantwene. Watrase aware no wanka nkyere no. A kyere ne wahu. Yantu di pantwene. Ye ka samasam ba ye ka. Na monye bibia na egira so se magya wade na odonasa. Etise se ko ba se be man e won nantwe be 200 wo sirem. Ana wa dan ana stores wadum ana wan kan jo na kire wo fefie na akwawi na obebusa na oka na krocha wo beja wale akọ ade sam na ya tene sa no obi obete kisai ni bia ofosu ya ye kan wantie ni ade ode bodu badan na obebia nasi sesei obebia nasi dada enoma bu amese ade bi ofosu yi makasa asemu si ade bi wo no ma emie nsi hu nkonya okunu no ya tu ebi tatu en kwamra na den ade we de menu mienu de we sitie de na nkani kwase ko bo san kura no sabe mema na de na ade o mu sie o ebia mage na minim se me ka cho se me ma doso a ebia ompeme o kwamra o de no ma si me fat antwa yi o foso adwobrɛw na kamo komunim bebe mo bo brɛ kwa kodu e de ba biem ya wo ti asan ese so to sabe ma bi so ti bisie I do maybe a mama ya na ka se ese component we ya no ya mene nsem bi eno ma hye mu na mama ntimi voice na adults as we at home edu bo ba bi ba wade a what the money bisie wo ho abo se na we aba wo abedi na okọ wo ha na we aba na abedi na we ye amebra na wo wu ye ne ma no wo ebekoma bedru ba bi no emema wo sympathy sa obra wo wu ene mani akwa ba wo so fufuo kro wo ene sa na te dia mehwe school eba akodru ba bi na pie kwasi wo dem de no ma si onanso na minim se meka ebia eka ni pa bra bom ofoso ma meka sam chentro eno ma bi wo ho a se be mpradwasa ye wade bi wo ho a wo yi firi ni pa wa bra bom anye yie hwe bo hye ya na wo kan bo hye ka ni pa bra bom ampa also be free ayi friends ayi mini pay of free se wa hye bo na wo ko pepe se o ba bi ni ade ofosu ye wo no ma bi ho a be ma katacho be ma ka se bi wo sesa adoa afidie be frɛ ne nkomwa eyi na o pre a na emumia wo ye din eti eyi ni pe na wo ye din no de nsa fa kuntu no so no so ko te ho no hu sha aboa de nsa fa hu nwura mu ade asa ye de na katacho be ma hu se wo de nsa fa hu se nwa de ye kasa bebuo ne wayi no apre no ko ofoso nya bibia na sesa otwe ne tan kwasi nkonwa eka nipa life ho mu amu ye sa na ne ma me no nyai ofoso du mebi o ma me ka sam nya no ma bia ade bia bon bia ne ka ho eno ma bia se mama ye ja mama bi so mo so nkasa ofoso me se mani bi ba wade ate o mo mate ekwa ye ka ne ya je amene edina no ba ya no pete no mempre se mame ade we a wo kin me support da me support ne da one time wade no ho wo de aba wo de bai o hwe e no so de aba na we de tekam
anything that they be na make us ya what they want Ghana hano edu maybe a man e bi mu pe and a man so twa ebam edu maybe a man na bi so pe and a man so bi twa entro me da be ma mam ye no de mempe o me de be ma wo se mempe o bedroom maybe na se koye na se abroabo bam na opeyi dia and a man bi sa ma me fa de sa now je ne tamanka ankoye tubo ma bebre nyanya many person nya de ade o montime ngo sa time no enka wote ase bemba bia besim poso o mamienu etemene ne betra e bia nka unya ba ya tata ma no ma bi sei wie ginsem wie we na wale je ne sei ofosuo ye kasa so bi bebu sase e bia antu nti anya wunti nanso me ka ye so bi adwi mu sei ka nipa life ho mi chantro na me de ade ba fie na hu yes ade o me de ade en ko baka so beko bi buza wo fozo ye me kasa dan ya estate ya amanfo apragu ba bi na me be fa na man ka ne krancho na kire obehu se estate amapragu we se wukun de awo na wo ko odwom na wo ba na bebu samsa kosua me sheda pa na man ka nche me de ko be ja ko o zika ni o yala na ire de na koma na busuafo da mi buza edu time bi wo no mo a yamfa no ma bi nchichai nyenko yanim awade ne obi agya sa no ma we so ma hu bi pen na no ba na me kache ma hu bi pen obi agya sa no ma so ko okoye no bi okoye na fe ne wo se no se ye mi hu ya kra nka mi kuni baby ani abo bra dwim kokko ne koso dodo na so ne ya kache ma mintie enhu ya nka me ne trasa baby ma beto de mi frijam akwa akoto im ye wo kasa bi wo sasa kasa bi wo sa de a ene no ma bi ba ye nto yabo papa na wase ne yira sene kwase a nti wo so wampene obeye kodwa to ase den be me se no wase me kwase a no me mpene da on se sa no ma panimfu ati dwam nyina obia kaka papa se da ene se na man mre no obi di hye o se man 2 weeks on fanyi no ma frida mitimi wa ne bi se me ate na mo fro oba ne kasae se maame e wotasi atem didie wa walie mu no e kasi akani pa life on enunti se ukun ya kana so nti a bo obusu afo man ye 2 weeks time so si frida mu wa o se matem panifo no no ba ko dwa so ni mo ba man week points ano ko dwale wie na onsia mo aso ti ayi akonwam no hwe tv no ba ya hwe ntomagu na sene eno wa bo 90 a emu da ho obo pada na oban so ye kokko tade mfiri to akura na no akoto onsia mo ato sa na hwe tv anu awie na ni ahwe ne kakra to obehwe no mako so ni micro point so ma pa cha so ntia yere ana oba ndi ka akoda o da no suntin ne tu ise unse ma wo sa na bi so ni so hu bi da suntin no tu sa na se de wada no onsia mo ta ma so wo kwa akoda odu oba ne ntoma boma wo suntin no wada te oba na se de wada no afe na uja fa na just online afidi sum na wa sum ni mfidi we video e be nkomo ana se de anantiamu ani enfant ofoso mama ya mabo ha etiamu ha ofoso e ma de bi nhwere wansa na akojincha akopɛ ye no ma bi ahwehwere yen edum me bi ha ye no ma bi ade bi ye no ya sa trase hu se ade we ya me ye de me hu yanka nkamanifo kan nka mete ase entam ana we de me hu yanka me chama ne ka ana we de nka me hu yanka me yere nka me fane tra edem ne kan woni nkoto hwa manfo bu kan yanka ntra eno ma wo dem ma empia bonte no hu che de ye hu awa wadiem ofosu edan so huna mani ceiling fan hwe ohun cham eni wardrobe so mo nko ba bia ofosu ani nkonwa mo abawati ammo wo de se wo de wunim sa no man so wono kan konwa kwa na wo ya unka bi so toilet ni hun zaman water closet goku dia no so dia fa no so wo ka se mo obi tru mu kire na wa be wo so wa ti chim o fosu na obey da o nsiamo akwa akoda odu obey ana wada no suntu tu no ayese no tawo sum vidie no uja fuja wo se ya fede ho se na de
abo tent onya servicing tent no ye din konwa be say 200 kwagu ase a wasini canopy afena asama mpanifo kan ye no eye na dwo so hunya nkote ase te se de ye nwia ba ya ba ha asem we ye ka wanti ase wo se so gya adwenkyire ya ye ka no odam a so ntie ye ne ye ka bi che me ka bi a kire no onjamo akoye no onim se na yiri ada na de bia wo kowi a wo start obada na se unen nyanya asem a wo start fi ne na ase no start de ko ne na ho no photo no ana o ye se wo pe o de ne nsa no e pia 19 no ndi wo twini se ya so de ko akaka man na ono sai no de ko na du na kokomu wa no wa twon ketema oba na nka na so wa twon ketema o ye dia be na ga so o ye du se center ne na kokomu ha tudu rada na wo ya ben to de ne sai wo twe ade ko ode ko akaka man na du na kokomu na oba nsa Jimmy for ben was mpa chomia de kwasiana abese Jimmy happen o yini nsa no se say abosuman me kwa ne prensa no sa kwa start ye na wo ba na watra na kokomo so ba so e bad watra na kokomo happen o twe keto ye me dia be oba nsa kwa se ba no se mpa jo me emia happen no so nkutudwe kakra Felicia mesio nanu asem ekodi ye no mesio se de wuye ye nyina o de da fo bunkutudwe ma nya mananka na mpanifo di asem na ene me da me na ntimi lose u da Oforisuo ya wade bi oba bi wo lose na won hwe onya oba biem sa da ya oba ma bi wo fi wakwa mu kwa e so difficult so obenya sa ba ma no efum so kaka bi na aba ye hwe ne en settle case no nipa bi no ma hwe wo mo aye no ma kitinkiti bi akoya wo mo ba mo ni udi nkomo kama enkodai ana sabe mpro wa nkomodie dia de nsem bebreba ana maami bu say na okwa oba mi musa wa ida na friends o papa na obusuafo no so we maami me papa ni o ewo mu se mu o ya de na so maami enkura discover what discover enkura ne dada ade ne watwe ni twan se me de me pese ni jawa de na wanka no kranche ade ba dia Yesu Kristo kwa ne fom no de che yani atete edu me bi akoda kwa mo mpa so nyame ma de che me de me ka che me nwa ba so person na ja na ye kese opon frudua o person odwa na etra frudua na hwe ya hafide ya so ya hwe ne anka ne yi a obi otinche betima ka che se o wa twanto jan man nko no otene de ho ne de o meka nkyere o etimi de o tie mafutuo se aba enoma bi wa ni okuru nkasa akosi ade we de wo ya ade amana me ya efine ko mami hu sa biem magemate ebi sisa bi yemfa nkora no yenko mo nyina bom ni yenko anim na ya sabe dan ena oja ne baabi na nantwie na japade krokoko ena ne fishpond no oja ne baabi ena wan kanjo na je hu ya enti ga beja wale akọ papa ba fa bone ba fa na okura ne bone ne sai ya to ni pato twen ye ni mo bi asabe na ba no ma anani kuruba enne on na edi adodode na sabe mpe nkwa no ma yedai papa ne na anka ne kure ne so Oforisuo sabe won so ba fom e ma ni be hwete bitie ame no mo tra enne side we ya make wo bi enne are obi be rensane wo bi so aka ne de na e bitie e ma sabe mpe se we to Oforisuo mi hu ye ka se mi nwa ba ne se the word me pese mi jai no wonyi fi na dwemu kura no mo nko manim won fa kura ne wo form dada na ma me ka sa se mo Oforisuo enne me kasa se ma kire be ma bia na nipa bia Oforisuo du nwe bi wo ba bi wo ntwa ne ntra wonya akire no aka no kra kire no satan no love na develop awie na aka se wodo ne ade mo ma wal ne ade se be bi mi asofo bi mi mpanimfo ne ade wo ka so mo yire ni no mo kru no mo te no o mo fiti na ye to tenza bo sha sam na ye kan obi sha so dem e shabo medro na omuti no medro eso ne girlfriend to e ta so dem obi medro dani danya enso ni kunu ne friend say ne boyfriend ana ne girlfriend ne boyfriend and ne girlfriend omumi enu nyina de ete ho nim na omuni momo nenso at the end of the day wa shebo
enti no ma bi wo a woyi firi monye ye aisa somo ne se bempeduasa bai nandwie ekana brabo ho nemom se eno sa ba ne se ye kasa de a ne ye tufu se bempeduasa ye ntimi nya sa se ye gira se be man se boya nemom ye tufu so bia tie enti sa se me jai na mi jai me ntia se ne ade no ya na no ba opete na me mami na de ni na person one will be a judge because all pay jai dada it will queen some predators for the Japanese nation na hu ya wo be jago minim say Simon na no I say ba ne kwa na make a chere no it wonya de oye no ni kuntra no fa nkura no te say de omo kwa na wonya na mejai me pa adwen chere wo person wa jana tra frudua na betre no wonya de oye okay ma me nya de wo ye no e asem o wono de ne buafu otu nipa agu enso so no bema no ammo na mane o se ne sayo ntino onya wade no obejan ti de ben na onyo de ne shisanka yaw ewrade nyankopon hira obi a wotie ye na onye obi akase senior contractor ko video oni Mr. Ebua ne nua ajabre omutie dwumade ewrade nhira omro nhira dum bishop read condosman gosman hena na akwasi bosom pranso mechia na yewura opunzo tumfo se tu ne nkwaso babia wo bia yaw nyame nhira obey ene itirimupo papa wafa yaw oja awale a odijai entro wa awalem obi ka sentro ni awalem a se nipa krokra no oyetrofo entieye se to da entroba ba omu case be ma na yewudini ya nanka me pese minya nkyiremu se 1 ukoshia oba na oba nse mi de mempe be ma wawo ena odo oba ni nti no wotwa ntro ba we die oba no kura bi nti wonti mmekazi wojiri ena one wo bobra no se mi wura me die nie ediere na wotibiga ne ateka na de yede wodi tutuzu anaze dajo de be yede ese kase na ka be man so declare masa ye twa ntro we ba ya meshi oba me dono na obi ya nkomodidi no ayese we obekom so no awo me de be mo awo de me ntimi ne ntino na me so me dono no eno ne ye twa ntro na no kura no nimdie mu no utwa ntro nya ne wie wa hye ne ka wa wie one na tena 18 years 10 years in finfin wo ba bi no zo yi no kura ne ba ono afane ya otaya asa nipa na ne tie no wo nwadembo ne bi o bibi di dia o edi enti na ma na ye ne awo yi ebe hawo eno de ye kura mema ne ye be ma bejojo the same apply to oba ewrade asem se ni apesa afoforo nyama ye sa ma won edi pen ye si ye ide papa no wotiri mu bobi gani gwazezi mede ya kire de na de ma wo de ya kire wuzuro etimi jabi kosi ba bi later efie wanso no mbeba ya wabiem ade ya wo ye be ma ni gwaze otwa ho ntro ye nkora undimi mvo mu nzie edi sabrabo mu no bobra na se sebita frate wa wo baabi no wa hia wo baabi a ede na si wo kwanse be ma do basie wo tumi se be ma ntidi ai ona agba akohoma ntidi ai emmofra ye awrade agapade ndi awrade che obi a ye mfa abo friends ye umoja se wo baabi amako hia me ko ware ndi metu me magu amena nzu o mo nka ho na leto no akohuna na ne bufu abeka agire ne se ene obeja ya wonyai anase nikwa so ye sa wo so ye uye wudini be ma bia wo bu ne wonim ne wo ye wo hunu no no nama ene ngode ne yire ne mom besie aka agire se o me yire nam ne tintoko bia bia jai be week mu ani but me wo ba ne ba ne de won to ne ngune na nu achi obache ne yire na wasa hyehyɛ foforo abaza abusia na kan se yenkamu magya me yawie nyeye eno do ho a enti agye wo ba de umogya de ada na abayeza ya wade am ntimi nya bi wiase dan no ejime hwehye ma ba ma bia so obeye bi me se open ne kura na mo ba meka cho eno nko ade wo mpam akọ because moment abeka agye wo ba wo ne ne betena se wuni ba no then oda da no ba ntamo ba yira no because ebeye drama za akra ne ko beba na baby love you ubetimi na di nkomo bi a wo yiri behu ebeye dina ma ho afa de wa wo ba no kwasra na betete ndu ko do ba ne wo ba be kra wo yiri se wo ko adwuma ndina ba na ba wiase na yonko fa be da ne abofra na awrade de agya wo no entam ye de ahia en yemfa bibia anto nchen e wo Kristo mu no onipa awrade che oba na atoto oba ase no obobra kura wu nwuna ni mu ntiba de yemfa ne ma wiase medi agro
Uka Sam Sebeka Joe was so Babini Radia Padia, from Abaya Ketia, it will nip away Jumana Ketia, but I don't know who's. Why Juma Akatia be Jumanima afia den na usuo se akatua ba na wo mani pawunu se mfaso e ba wa Jumamuni edia pesa de omun komoni siye ne ne papa ne ye no e wo sanka papa no enye na busy ni ade ankotia ne abusa reason enji obetu za na mo no oba wo nwoda kura ye ko wa na ye kire se ye oba na ne wa wubi e de ba ono so ode be ukura na wo be boka ba wo de ne ba wa na abesa abo ka de na zo zuro wo no as be ma wo via ye so ba totu atwene be ma dem eti papa ne maame no enni ni yie ba ka kira bi e wo ketua bi anya so obegina so oja wade na me no ba ne nya adwere because sebe ta frache akura na wa ba ne nsesa wa ko homabo akura na wa ba nsesa na ukunu na akura na afedi ya ka acho sebe enchange wadi ani die edi eno nkoye but obenya tirimupo bi se papa ne ye wudi ni obesuro no obetim de niam bebere hinte obetuma ya de atia no abrawo nwene ho nti oba ne tu ana mo etesa yawo media ba bia metibia no itu chema no badawari jaya no nko ana ya na onse obi ampenti no sa na ye beka no but papa no one try kra na o man no kra beka se na achewo se me de me mani bi kire no se me mani bi ni ena man fa bi ankyere so enkra ne ntam kra de no wakredi wo mo a wodo mo a wo kwa wale ase dia ye de wo mokọ ene ye wo mo bi eja wo mo agire wo maame aye wo dai na abofra no nkrade no no abawi ase wonim enu ntiri watuma che wo mu se obi ntina bonte no no de me de na ba kira me yere se eye menua eba na ohun se ni nuanom bi de wo de wo mo atena vie wo mo efiri praso mpapa ni a eye iso gra wo kura busia no de gade to wo mo ntam da chi wuni wa ayonkofa bi antimi ma wo ma ne ntam wo de ya wato wo ti me ka che ba ma bi akra wo tie mi a wono oba mpo na tia wa fa akira kwa wo se pebire bi na nya akokodro kofie pebibi kakra kopata oba no me ko di mi nsem hunu we na apie but meja ni nyina fa cheme obetwetwetwe wo jaya enimonyam wo mu chense ubewuo wayi ase na o ma betra na se woni we kura we se woni we kura we san kura no odo ntimi ntina o ntam da ekobasa wo papa no wa megu abapa no ntimi ngusunzu nyame beguza daache yense kire enafom ukoka asem ya kire oyire nafom ne yetu manso omukunum koye sa ba omutwini twan no monsoso na moma yedi niamasie mu no enti ebesere se ukunu no etimenya ogodro de by means ompeso obeja wa akware foforo wa abondene enti ji akura ne ka ho na afa twi nanim na adwene mfiri ho wo ya menye no onko mene na ya akode ne baba beka ho mbe yedu afa wo beche wo fie na ne na berasinim enti je ne prako eye wa wo mo abehye wo yam afesa dachi be mani ni wa efie no na abe control ya wodawem kwa beda dawe obi no mepre ne je ndi ya omuso nye nimdifo ni nyansafo na mema mu ye eden ya ye domanfo uyi usofu film kure nye ye nyina no ye pe kont ndi mpacho ye kofa ba doni ye kurawade ye krokro no netimi ontimi mu ana kuko wanim na munyam so mu manzo twini ndi anu ndi no ye ka no kra chema na yesu na da bia no ya dane atrofo edi amamu no yawo Nambwa. I know. No. Men always afraid the truth, the actions of the Brofun article. Okay, Yasemo, my men or the Asem Mpe Nipa no me would GD say or TFD who are OTA and on Tino Asupem. 21st Kenek a Siatica expert or for Yankunko to Yadiana say. Na sa Siatica no. So sisi for Slimunako Kumnako Sunase in Trim Yadi ye pa. 21st Kenek buy no may who say Yadi be friend Siatica be druson and would two say Yadi we are say. Or for Yako Europe. Ye kwaku tu yade na se ewo ho Ghana this year omo Europe wo ye ko ye no enya asem keto akora Siatica no ye tu ase de ma wo mo sabre ye wo South Africa 21st Kenek ye tu yade ase na 21st Kenek se menka cho se enya Siatica no ko yade bibire bia de fruit nwa no ko su na ase obetu ase na wo de ama wo eno nti ye nya appointment number no na ye muku ewo South Africa na nyoma nkonkai emfa appointment number no na ye muku na nyoma enkonkai 0244915116 0244915116 eno appointment number no na yenko South Africa ni kutu yade na sem orofo yenya Ghana fomu da bi o yenya mumu eno 15 branches ene ewo Ghana mem ha
Kumasi Yashan overseas Alpha Road Chimwa was the council quarters called Junction. Accra Dome Market to be 21st clinic wo. Esunyane Kwanza Techima 21st clinic was in Yemini 0540311311 0540311311. Mizo drink can be ewu jaso sana 5G mezano enso ewu jaso dofo yenko na yenko pebinto ebebo yi papa upon 20 abedin 20 yiyo ni nyina no mizu ebebo ya kwantu seminar eye express group odofo yemfa nkoda womu na omo eni akwantu ho ensem eni ho dwuma emfama yagie esika di no edoso no do eno ti se okosu ade se okoye dwuma express group na mekanfo na media mawo se wode okọ Canada US UK Australia Germany ehefa na utwabo so mpobro ni kromu a express group ontimi emfa nko orofo wode obako na watumi akwa akosu ade na watumi aye graduate na empo wako wala tuasani bi no nya sikadi aba behwe wabusua express group akotusem ene ne o tufa no de wo kra 0249000448 0249000448 express group and mekanfo na media mawo ye kokoko na poma yeto no ye kokoko na duru ba bia ye kwan ye mnim kunkun no ye kokoko no aduru ba bia ye dware wia ne honam eye hene no ya ne yem atim no anu ye ne sen 3 ba center papa bi odi abadwaso na omanfo atu agusuo no 3 eco capsules coco master and mekanfo na media mawo obia won master o eno ntino coco pa no asie betumi atupa 3 eco capsules coco master and mekanfo na media mawo over the counter for no ebetumi akope biato na omabeton ateso emfaso kolinaka ba dani heba Mr. Heba apidank okwa ubenya biato 0546107107 0546107107 yeko na yenko pa 3 eco capsules coco master na yemfa entu yeko ase OCP fertilizer sabire so no tutu omafo dodo no a na eye patra omafo dodo no na edua bru dodo no a na atoko no omu edua bie na ebetumi asodo so no atumi atena bribra na obotom atumi ayedurupa OCP fertilizer ena mekamfo na mde amawo na nanom akuafo afra se wote so mfa so pa eno nti so fertilizer pa dia na usan OCP fertilizer ho dia na odofo unnim kuayo no ani so papa eno nti se ukọ agro chemical na okoto fertilizer media mekamfo OCP fertilizer na media amawo efri se eno ena nananum akuafo agiatum ewo Africa memha ene Ghana akuafo ede eye adwuma odofo agriculture station officers wo mo ho uduru ho osemide medua tomatoes yu anase mako anase aburu anase atoko na wobekiro kwankora obefa na obesesa na ade asoso wo no baye na se na obeduro from no obesere ama ohu atimi ato orofo nana makuafo aje OCP fertilizer na tum eno tienko nienko pebinto 03459094 9437 0345909437 ana 0345909433 0345909433 OCP fertilizer ena mekanfo na media mawo nyame so mafo yawo ono ena dia asumdwe tontrom esom aba na waseme nkan kire say every 3 to 8 October orofo adie bia dani nkonua daso bia no oba bepan no na okuranya metumi wode ye adwuma eno tino say yade say akwantusem orofo how be a dawo so no wo so bepagya no de afiri wo so eno tino 3 to 8 October ena adwuma die we ekoso cultural center no se me kan kiro say bema wontumi enwo no anu yie no ewo ne ho na me kan kiro biem say wo se ye benante na ye de afiri Abrepo junction na yede agricultural center na saa nantie ni mukura no Yakopon ebefa so amane mframa bo wa yadesem ohaw ni amane bia no eno so ebetumi afiri so amanyoma akonkan pa orofo manyi hu mfirim na nyame beye nyame na ne maso aye ne ma eno ti council so ebekọ so 3 to 8 October no council culture center brei ne behu Yakopon animonyam na enyoma enkonkan emfama Apostle Dr. Amegashi se menkancho say what the draba de adura heba yen haban no de onimpa eno nti no Amegashi se menkancho say yade a wontumi ensa ejimi yade a ontumi ensa ayetaba
so what Jimmy dear any offense you a wasamo na say ya dear pa about the order for owura hunhum obeba honamani no dia habadru account eno ti apostle amegashi si men kancho sa akwa ne so ya de dodo no a na wotu ase e de magana ade hye kuma so wa ha akra tema takura de so ubehunu wo ho sa na takura de Tachimana Hansa also ubehun Dr. Amegashi ewo ho na Kumasi ade Makru old police station ho hope na Apostle Dr. Amegashi ewo yenyima no na yekotue yade ase 0547 044 307 0547 044 307 Apostle Dr. Amegashi yeko na yekotu yade ase kama pa abrewatia Ofoso bema medas na machia yetiefo ne ahwefo nyina Ofoso bema ayonkofo anase abusuabo eya na ehu hia ye papa ema eya achede ya na odonfo ne de dom awafo anase enipa binom ebitimi kokeri sikasa ebia okopebi no wode ya masofo bi odifo bi konfo bi ni ade ba bi ensese owura kra no na wo owura so na ebi ma prayer camps ahodo na ebi no mo da wono mo hwe nyame anim se obeye wa dom se be obetimi afa yefunu ni bi nanso no onsa enyankan bi ofoso be ma me ewiase ase ye wo kane na me yiri nie wo ho na ye ni se kane na me banie enkwada chede ye nyamede amaye no ya sede esi yetimi bo wo ho ban ya sede se yetimi twi won me ben yen na ya sede se yetimi do wonom sebe ya won so wa blabo no obenya odo ene time bi e de afri waja na se won na nchen na watimi di ato blabo ne so na yetimi a kire wonom no fo so be meto da bia na be ma bi wo ho a obenti no ato ne magu o hwe asem ya esi obi befa ne tra batanya trasa se wa wo boja eja kwan bi oti ase yakopon fa ne krense be se mfie miensenie ya woto na nanom wonse do fo so be ma na afimu papa ya de da ho na nka wan hia ne mama me kwadu me bi ni mama Rose ya mama ye bu ata akire ya enka wo fa he na ne dable mu nka he fa na nka obefa ebia nko beti na nanom ntem so e wo abla na ne brenson ye eti se nyakopon ye wadom na se wunyama na wose wo benti samedoni nti ade bia mekope tonga nti akwasua kubenti oba ni tunti na ho ofe ene nanim dua sede esitie me hu na me be ma sorry me hu na me hu mo anyina yira na me hu de amenya me ho na se nipa kro no a wo fa ne nti no wo so betu oboja atwere fo so be ma na sa be ma kro no me ne ne ya adwe enye yie Ofoso bema yete ya se nom ena ye se awade ohwe no emre dwamanmo ene ema no mo won mu tie ye no ena mi kura akotwe mpena ena me ye enso bloody what wo kunu twe mpena wo se empena twe no efida na Abraham penso Ofoso bema wono akasa de made ena okofa na wone ne wo Isaac eti empena twe de enya me yabu asiama na me blam plan me kura da bia me kasam se na na ya ready say obekwa akwale ba akwa nka me di nani mu akwale ama na baby na osuro Ofoso be ma eya na ema ne bi wo sede wo besia aha wani sede obesia kasa won kunu no mo hu se bia okofa oba fofura na se bibisa ekwan ya na no Ofoso person so be da issue na beto won tem no eya na nya ne kwan no bema otesa akwada ya won tesa akwasi Sompa se wu hu no sede esi krokro no sede esi defe no a Ofoso bema da bi omna samwa kan wosisi ka hye bema botom nyina ye dia enso aka kwan ye befa so e beje e de afri won botom enti niam bi wo hwe wose enya ho abotre awade na okwa wade na ye de ring ba akwa hye won sa wo fie ni ata mo de wasi asole dem ya za watra kem akwa asole dem no akwaye eno owuo mo enkwammo ohammo ede be mo medo me no betra akosi so owuo betete ye ntam anase nyankopon be bamba chaw se be ma ekowo nchen esa de ne ba eno so kasa wo haw ene sa vows na we take ye in spite of it
enya se bia sika mu nko ana ye ntine se ahokyira na se owo mu ahomle wo ho atenka wo ho nti se be mampo no wo free wachi na so okofo oba foforo na odi akwada bafia ye gi akwada no ade ntira mepamo akwada ma akọ oye me ba because I would do obi a would do ne na yem wo nyina wo so be ma de ntira me no watena more than 18 years me wo ma me di wo ma ba manfo mo ansie wo na wo hwe me esa hwe me ma ne ka ho wa bla wo mo sen ete ne ba bia bia wo nhwe nkwada no na wa wo boja wo se wo de ni sie me sesan wo so be ma wo dwune ho a wo nte ase ayonkofo na asa abusuabo bia no gidie nukredie ahotoso ne arehemu edintintin ma wom key factors e wo relationship bia mu no eti sawo ya se wo ma ahotoso a me wo mu se me kunu adanti na wo ma na wo di sie me wan kasa mo jamponi na de na we kire bia wo di esie bia menim do I know menim eti so ba ne kasa ofo so be makwan bi so oja wade a me ye bo asia man kameta na chi se bia wonko because menim de bia na se onim de e we kire bia oyedai e ba ne so enti me dwendwen se enti enkwala we mu nko ane ne ma na ana foforo bi wo ho ana owayiri bia ode na sie me because ne man kasa mpa watimi du o masie me no obewo oba foforo bi we kire bia okase wo tu kwan na se okase wo kọ ba bia okọhye ne ho ana sesen for so be ma obefa nso enye hwe ba cho gidie ahotoso arehemu eye key factor e wo relationship bia mu nte no the moment abema sa honesty truth ne sa your friends reliability a enipa ne wo e wo bu no e be yira wo sa relationship no automatically e ya de a wagu awade no because I mean na wote na se me nigidie bia wo mu e be ye dempo na wo be so me mu a edi akono anase nigie ben na menya se e bia be ma me ne tie me ni uni ya kasa bia me ni uni ha bia ni atena se 18 years na wo ba be ka che me se me de nkula sie na enya se me ko fifi mo enkomodie mu na bia ba be todwa enye fe enye nikente no yenhwe e be ma no ama wo nche na enya enfunso bia do fo so be ma eya na bibi pa bi firi mo ba se wo kuna akwa nchen akwa wo ba e di aba me so je no e ma no binu mu a ena me se wade e mledwa mamo enkwankro we no so sometimes ya na ni dia ya e so kunu kwa abonten no play the cast well wa mo ahwani ehu anya tan eya na ye bompa ye sanyalewa ahodo na ebia nyankopon nye dai emoa ye no ma fa bia ba mekan yen opon ni nyinam na tenka wo ho eti so ukunu kwa abonten na so kofa mpena bi na so hu owo ahu na so de ba bafia mesra wo se je emfa ho ne awade no se bia wale ye 2 years mu ani e na 3 years mu ani me menne na wale ye kora bia 6 months ma ye e bia bi ntamfunso bi na ba ye dako bi otwetwe ho e na me sisi ya me ya e ma ne ya ho adodo e na me sisi ya me ya ena mabere me kwa ya mabere ba betena ma no ndu abonti no me kwa ya na be se agya wote ba akọ wi a be se mabere fo so be ma bi wo ho a na kọ no ntimi nhya so saa bi so omna samu aseme bo a obekọ abonten e ma bi okro mpo so a be ma ne kọ do se do besia ya no ho kura no no ma be ma no ho adwodwo etu ma no ho adwodwo kan hu se ne ho sọre na nkode ba ho no de bekọ abonten eti ma no ya nhya saa ne ma no so enipa ye nipa elfa ho ne se de ne amasitie bia no and arehemu bi one se yira ofo so be ma me senka be ma no ba no ka beta na chi 100% but mesre no na pa de chopa enipa ya mfonso edua ben no e na etwie de woni ni dware no wono a na besre woto ene de woni ni didie no so no wono e na bewe wonam konso we no e na obo ehina santrofia no ma wose wo famia wa fade wa fasade wafasade wu jamen so a wagya musuo ya nwene na ye hu se bre bi atwam be ma yi boa me nye be be ye bi anka ba bi amedu ablabom e bi anka me nuru ho be ma yi so mi mu e wo me mantete mu mpo no se bia me kunu a me kwada o ma no hwe masene mu a me ne won kwada mienu miensa no wan fi kwada no wa kira mi wodo wa hwe kwada na mame enti die benti e na me fa mani nto obi ye obone a me pacho se papa ke toa bi mpo e na ode aye open ama wunya ahoto wunya arehye mu ani gidie woni mu na samu amedase
Acham 5 Ghana cedi yemono pa chofa che no for ni to be na kama ono so aye bi e de aboa wo paint no ofo so be ma me tu ye nuaba ne fo se onfanche se bia son o twa katam atoton wi a won fa won wi nyam bia e na se o de bone cha won fa hwe nche danye dai enche yemfo so batani po ni kru na fom de enti se ni kru ne e pai mu kan nyina se de fa John 1 na ne kai no wo se se pai ye mu ni aka fo so kira wo ye no kwafo ni trini se o de fo so be che no ate ya ho afri ne entie nyina uti no so odonfo ni mpa wonu oma ye home no so de che ye de a how much more say ye nipa wo se obi fom ye ne a ye fa ncha na mprenso ne mo ho aduosonson ofo so be ma is uncountable ye kase ye kan ya enye ye ntini ye nuaba no we de mia me nua no kameta de chi se wonya wade ne ba mo mi tu no fo se be ma no aye bi e de ama ne pen on kai de bi se ne ma no wa hwe wo mu anase bi krampo boa no e wa na bla bon bra na ne tutu aka ne nsem nte no won fa bi bia nchen kakra gide de afiri wa e yen kakra minim se je sesia ne be de e be ko anase ni nyina be saba but little by little no e ya de ekuro no ebewu ye se tab he wounds e ya de ya wa na koma mu de but e ble ko nanim no won fa nche e be firi wo na wo masa atoa asetena no so na eno na betimi aboa wo no nyina me da ase okay and yankan kire ya maame no se enipa eye nipa sabia ku sabia nyado obi wo ho a wotumi koto knaman ekwanye obefa so obeyen aboa no ya na efe na enipa wom se be manu ammo na mane no wa anya de na nsoso ebi a na yesuro bi ebi kura na ofede no eno ti yenka kye maame ne se enwoma yedigya wade no wei enka ho se nipa wakwo ewo baabi nti no o se wo de wei ejina so agya wade no a maame wei minwiase ete kane papam kura kwaten kodaa no beka wo de no ho fo mu nyina ka wo de no fo mu hye wo yam sena odo a wo de mo ma ukunu no mabi nsane konkodaa no so obi nim de obehwe obi daache kodai bi betumi apagya kura ache wo ma no ekwa bi so no mama busua no aye kama eno ti maame me kwa Oforisuo Aboagye me madwene adwena wafa se wo paka onwoma uja wade no mesrew na maka kire be ma no se anya atiatese maame na nya atiawie eno nti no ompe enwoma ba ko mienu bi na omfa mpata no se wanka no kore amfa nkire no se sayo bamu a abusua no ebesan aye kama eno nti maame adwobrew yesrewa ya kwani ni togba haba keke azigblibo sunkalu kagoka from Dahomey Beni na yene no enkwotwetwe enkomo simadu so emra orofo togba haba keke na ye kan onti ase no ade bi adane wo hawdaw so bia no eyen habayo eyen habai na wakotogbe ho na togbe na ade ba akọ me fene se o se eduru ba bia nya sikasemu ode be fa na damfo keke fana damfo na se wo fana damfo na ho kire wa e wo se ono otime eboa eye tietietia wo fa afigya ase ka wo su besi wo Bomfa Hospital Junction wo fa afigya ase ka Bomfa Hospital Junction e man ye de batudwa enkoda de baba be fa wo ko hu togbe ahaban keke orofo omo yom se kwa ya na togbe ni ho no ya na ha dwen kakra togbe ba ya dwuma chena togbe obaya dwuma chena eno tienko togbe ho na ade bia adane so nkodanda no yenko na togbe empaja emfamfiri so togbe memo akwa aba yo apenekase pache mo honti sen kama pa ede ya miase o ho aye fe dodo pache Osei togbe brani mo ho aye fe papa sa ta de na fe me ho aye fe so but ade no na ya na me pa bi ka ho de e ma no ai ano de so wo bebrebe de bi pa bi ka ho isa se baby e duru de na asem
de u ka wa hasisia no me pese mbe kakakra fa ho. Okay. Yami kwanya ofaso boye aye be ma no. Me danase. Me da yakupon ase. Isan se adia ye frɛ no ahombre ase wa nipa ho a anipa bebre be ka se woni yansa wo yansa no wo fom woni yansa wo yansa no wo fom nso no enye se wo yansa no wo fom enye se wo jime nti ahombre ase no eya na daache a etomi pija anyama bebre ena anipa to mi yiyi ewa wiase isan se meye ukunu na se mekowu akoda ewo beebia ni hu hia se ubeje aware so ntino ahombriase na yakupon odi maye no onfa bi odi ma oba because omu ni ho a yensu ye ni ho a amoso ni ho ntino obi anya butre yakupon die endai medase. Okay, yeni togwe na atwetwe komo no yenkomodi amaame no de beda ye na togwe aka kakra afa ho no na togwe ye kase ahobambo a ada ba betra bia na kase ahobambo a ye yifiri mu enye yie esanse bayifo anipa ye yi ahobambo firi mu enye ena sika so hu hia sika hu hia togwe na me pese me busa wo se ye ka sika akwa agudie ye wo bi ehyesie ye ana se ye wo bi ewufie galamse fo so ani abra omsoso eped omso benya togwe se ba se uko akwa kutu agudie de ama obi de wasie ye ana se de nananom de akohye kokom de de ahyefie de ama abusua bi ana se galamse fo de omso epe no togwe ba se uko akotu a ni nyina no ni tuo be yepe ana difference yo me pesembe chiatiefo ni na ani ahwefo medi ye frame togbe ahamban keke azibribo sonkalu kagoka from Dahome me chia omunina me sra omu bebre omu amotwa monsa ade sende me omunya ntimo aye ni na no eya amofa cheme baako nkrofo doso nti baako na ebetimi ede ahwe na asundwe betimi aye adwuma na nde ayumbre bebia wo bia no tie togbi ahaban keke fiti achina aye brada no anipa oyare a onimu se yare e wo ne ho a okọ hospital no enyeyi okọ paibo enyeyi no fiti achina akọ memre da no uba togbi ahaban keke ye be hwe free na wo hu beton mesiden anipa yare die tumi hawo unimu se yare die tumi hawo a wo di ko ba bia enyeye no fosuna pekasika fiti achina brada 2 Saturday ye be hwe obi a free e wo sa akwa no so adwuma kwa no so de different awari kwa no so different no de nka ho da chen ye be di eno so adiaba nti obi o ha man ka se mi ntie no yi man kan sa mesre mo ebia na sa nipa o di yare ade hye o hunu anipa no free awu yase wo lock na sa nipa no free awu yase a wo bai be hwe o free medase agodie na wo kae no sebi sa bibisa no uhwe said ya we tini na dia Ghana ha sika kokko Ghana ha papa wo busua bebremu nebo wa nto na mo a ontumi yi we oba na o si ohun ye fe wakasa o hwe no ohun ye fe ampa nso tambia o shedan mo on bieda on ko market da ahwa na ebetumi ahu se ohun ye fe mami wale o debi dise oba no o sese ne hu na on pie na obi enhu
Monfreno. Yes. Ntino. Kwanya ye faswa sika kokko no ewo cemetery. Kwanya ye faswa na ye tumetue no eso no. Galamse nase ukoto asase nase sika kokko wo ho. Nase upese ubenya bibi kese efri ho afa sika kokko kwan no so a togbe ha menkeke famadamfo. Togbe na galamse fo no eduru baabi a obi wo ho a wo se mekoto asase no ye tua sikani so eno ne ya na ye de on say wo ya nipa bibi di wechi adiboni bi di wechi a baabi a wotumi kɔ bia no enya de a ugina so a enfada ugina so a enfada nti eba no sade a nipa no oba yetumi cheki na setramo asana ebesa cheki asase no nsuso na ye hu sunsun na ewo ho a na kan ye betumi communicate na nipa no ene sunsun no ebetumi aba be ye baako ena omukwa asase no so a sika kokko no ebetumi aba bonti because wonni sika ufria wo yase kura po aye me na meka kiro but wo sika dia sebi wakasa no ubehu sia wo yase die eyede ye betu abai abana ye betumi atuni na no we kasa na we kasa kasa bebre ni na no ni na sika se sika omoni mu se sika na wo ho ntina mu kasa nti se menua wo ye bema gina wo nan so na ye ni mu fom aye ni mu kona no ye mfa wo di fa hobby na chese wo so wo betumi aye sika de no bi daache na se wo fi asase we so a ye beba we din medase Togbe wasu ye sei baby amete no ade baako a eya na nkrofo hwehwe pa ewo me ho a me akasa no me nim ye eni ni se eni na ye sikadro de me nim ye ana dry pocket me nim ye nkrofo to be fresh o ma me lotto number fine but you lotto na o be kwa twakra no boni bi de wechi a emfa wo ba se wo pe no na se boni bi de wechi a oba no ompene ukotwere bibi ade kwa dwuma bi mu se yemfa wo boni bi de wechi a enyeye enu ti na awiyase no ye hia se ye be check yi shebre uti ho kwa nso no ani party awiyase na se sebi anka anka opese sebi opese obetumi ni bema enya adwuma se ni bema enya adwuma e be de se okay obetumi atu ne ho anamo but ni bema no anka obetumi abu nsuo kakra na chese ni bema mo no eye ni ya anka obetumi atu anamo ti mesete fo ni na se anamo to de efere bia ne ho enye juju asem na yeka enye juju enye bosu ne ho asem na yeka nebo ye wo kona bia na anka e betumi fa the faswa anka wakasa no behu say yes bibi ewa we say medase Togbe na mimidika busa o se kumase ha waso ye ewo aje a friend say Bonfa Hospital Johnson na enye ho kwa na mewo na mpese o kire san wo Accra aye aje kotoku America down ofri Accra na se odu amasama na wafa kotoku ka na se ofri akumase se okay ubekọ Accra dia na wasi wo media Johnson na wafa ka oho na ubetumi aba aje kotoku America down nti oho nsoso no ye gira so gidigidi ewo ho nti wo a utumiti Togbe hamban keke no a wo Accra no ubetumi ade aba ho ni ade awuase de sebi yeni na ye bewu nso no eya ye fa we need hu ayama ekoso awuase ya na no ye den Togbe obi ba waso ye na se bi ode yade na aba ana se ne ha obi ode aba oba obenya baabi ada yewo baby bebre ewo ho me wodan bebre ewo ho afie no kura no afie no chi no me fie ba ko susu san wo ho nti anepa no oyare na sha anepa no ba yewo baabi a yetumi yeden yetumi fa anepa no adetu so atide mi kan ena take 3 days 4 days anane hu beto no nanka betumi yeden akofi but me ye doctor
adwuma me metumi ye ni say make sure say wadwuma de say no eye beifo ena etumi say wadwuma no anase sonson bi na di wechi anase yare na hawo no beifo ena etumi di yare di hye wo ho madwuma no ntino mi akasa nsoso no me wa fidie ti say ukọ hospital ye betumi atwa scan ena betumi aho yare kron no me su me wo saa fidie no nsoso e wo me ho na wo akasa no gyinade no so a anipa da se ni atumi hawo e wo bosua no no wo behu ni na ti say TV na kire se wo so afidie no nko yes eso mi akasa me fidie no so ati de mega no nti no sa na etie enti nipa bi wo hawo ankasa no ugina wo afidie no be mo wo nipa no wo yes me be hu ena no so be hu bi because eno gyinade no so a obebo ni family no obebo say obi oha na odi ekwadwo asamwa anase obi oha na odi komra fosu ni ade to me bobusuafo no din a anipa dodo a to me ha no e wo busua no mu no ni na be den ebeba to we fa ma no ntudwa nti say said ye awiasete no me seti for ni na enye say ye benya be 60 years anase 70 years anase 80 years asana bibia betumi ayeyi amaye de na chese o dwene ho saade a wadwen sebi wadwen wofom wadwen wofom kra nti sebi ye wanyama mi togbe haman keke ubre ho ase na se udimiti a ye wade a betumi ayama wa echen sikadro e wa wiase me na me ka kiro echen sikadro e wa wiase da ben e na yakupon aba obi kwa a wo akasa wo fa weni ade ahonda nyame de mba obi kwa ntate kra na wofom kra na onante kra no kwan ya fa so didie no wo a wo ya nipa no wonim nsuru nyame otumi yeden otumi mana hodi nti mesetifo ni na say mi togbe haban keke a ohu me se no wo dwene ho se okay sa na ya na etumi ka sa na ya na etumi kana se how no da so a da so kwa drofo bebre agu TV show nti wo dwene ho sa de a fa no se wo dwene ho kwa isan se oba bia ye oba nsu oba obetumi awu ntafo no eso no ena yakopon otumi di mano medamo ase nti mi personal number na wo betumi afre me 24 hours no wo pese wo be ba wo be humi ankasa no eye 0244 48 47 0244 48 47 0244 50 60 32 0244 50 66 20 medase togwe asem a wo kan na kiri obi ofia ebeye ne de abroso every say Ghana ha no ahokyera ba ha sika na wo so unye sikaduro na se emmom se wo ba wo ho ade a obeye amano no ebe che sikaduro de ade na be yes because sebi mi papa de owumi adiba wi ase no menino otomi ko baabi a ye beto bibia na kwanya papa no fa so a otomi nya sika no aha e kwan ho mi pese mbetumi awura ho bebre so atide mi ka no nti no wo weni ji ho se oke obetumi afa madam fo no uba na nka betumi ene uba dia kase papa na kasa wo ho ano no so aho nti mesreti fo ni na se mi togbe haman keke a me wa hai wo yare ejira wo so na osi wo nante abre otumi nante bia bio unanti abre otumi nante bia bio fosu na watu anamo na wabatogbe haman keke ho ebia na se wo ya peni bi na enye se wo sika ehia se obetu anamo ni bi nsusu a ehia se obetu anamo na bo ho bai na wa bo ho bai a protect wakasa ho left to right eno na ye mede no eso bo ho bai because one bo ho bai ya yare betumi attack you just like that kwanya be fonu to me faso or to me senkrofo sika or to me senkrofo adwuma e wa ho yese bema
bema to me trase bema to me nantikura one city kura no obi ni bottom obi ni bottom but ya nipa no bibi o hwa na ye refi tamu na sika kakra to me bae no sa tamu na nkan betu ya to anamo no ye pese betu anamo no this ade no be say asa na betu ya to anamo no aden mesretifo mesremu me pamuto mesretifo ni na how I da so no me enye me kwa na metumi ye duro enye me kwa na metumi wa hondin nebo nsoso no krobi wadia krobi to aso me da se me kasa bebre ntino ufa no ba no e wo screen no so a na se wo frɛ to be haman keke weni bechi eya na bibi ye me wanwa me kwa me yere omu ye 10 omu tumi didi bom omu tumi ye bibi abom kasa bia ne ho nebo nso ye kasa yi be ma bi wo ho a oba ba ko pese oni bi oba nsusu wo ho nso a ne hu ye fe nsusu no be ma oni bi nso no bibi ketwa bi ena etumi si ane pa kwan ntino da ben ena e kwasori dan mu a ya hu yakopon na kasa no ya hu no da nso obeboa nso abefa oni fa ne pa so a ye betumi ade aboa wo ufa no ba no na se opese obetumi aba be hu mi nso a ewo wo ho mi mfoso obi a nebo nso no u ba nso a we ni be den we ni beji okay omra samwa fa kakra tato fuso be ma ye beda to be aba keke ase na yen koso nko anim na de papa e ka no be gidi se menyo ho eni hasem ne tu anamon fuso ye wa saasi so no de bia me ka saasi mu se unya nsu bi nom na unya wadwane pa bi di na wonnam na twaza da woto na wokwa enye eno ano no eno ma wo wiase o se papa e kasa no ye pese ka nyina ne se obu hon ma ye besre okotogo aba kokko watra wa ma no ma no 7 predress adidi ni mu akodu baabi o pese okọ ye na instant abi before your problem abronsam so high no oh instant na me koya me pese bibia ye but o so ye hwe mre dodo a watra ma bronsam de nsa ka wa no ma chia sebi dua a chia no wo ka se wo tene na ye kakra wo de nyame adaroma o ka se bi wo se 7 predressa edrum bi a o pese o we fisha nye de bia na so papa no maame eto fish ma ba so mo kire okwan a ye fa so che fish short answer abrababu a utu na wanamon na wantra wo boko se bia wo tra wa ye ni hasem a na utu na makotogo abakaka wo se ono wonye dry pocket onye sikado ne so kwa bi wo a o be kire kasa bebu no waka no pedo foso de make an say ye beto aba abato ni free won so a ebedi bronya wonni pakora wo de wo bia 7 predress a wo de wo no won saso wo chi adware a wo bi a wo stores wo adwuma ye no wo se wo de brababa ho ban asama ye kan ye nkasa de woni bi nko a o se ni pocket oni 10,000 nko a no obi wo bi na so amon ho ban tienne wa ye broke oni bi ententra ama bibi meto ampa bronya beba wo kwa kofa no ma wo kwa so obu akura na bronsam tije ma abra wo kwa obekwa so no sa time na obekwa jam roberts am ya ji usika nyina anokwa sempa tiasem ni yo obi wo wa da nkwa obekwa so ade no ma baba no eno na obi wa bronsam betima sesa fake money nkwa de abeto no ma e bia no ma no bia 1 billion na ba na fake eno ma bronsam fa so ye no ma no e doso Osei Nipa enti ne yaka che nipa da sani bia se wo bia ensre de woni bi na wo bi no hu ani bleche de woni bi kura titu anamon kotogo aba kekewo obi bobu sase bomfa madika aka cho se betra me se fijase kwantempoe so wo frecha krom na akwa asotwe bomfa wudu bomfa hospital junction ho number na ye bepon ediba na edi atudwa no wa ohwe tv no number na gu no wa wutie radio so de number na betudwa wo kira papa transi bago dia ye me fe kra se tugo si efri china kosi memreda wa ya de hawo bra ezo bi betra wa ka che so ni ka sika but wu so e beto adaka tio entra wu e beto adaka ade no adasa on
ya travel ka se da do bobo ya na ma na ya to ade we tisa ho kire bansa edina papa se enya wadwe se dan tokwa besi na betutu we den ke free o wo si free kire ko e free na so bi betra wo na wasa afre na ka chese papa nka mbeza me ba o na so mini sika aba batu we beto adaka ya pesa me ka nyina ne se obi bia wo tie ye ne e free kire ko anadwi kura no papa ka sa wo hayi sanka meme no kura nka obedru fie na nka mafo gigya kwa na no e bi ta ye sa ye ni nkrofo bi o menam ye so a ye kasa wie pe no afre me na o me na menam kwa so a me ko no ko because nipa nani abre efie nya ofoso obi fie nya o kwaku de baby a me stress ni say afe no ekọ na wie ya emunsam ofoso me no kase obu okra ya start amantam no but unim mimi no ametie obi na obetuma ka cho say obi afie ba yie ni ho na otire ye na ofie ba yie no sabin predra say ya wo ma wo dore anza na yakun ebi ana satami na wo ya wo ma wo dore enti bronya ye ba bekun tu anamon fo wadwumadie na wudi no fako togwe aba keke ho kobon ho ban usika na ekuta wo no me se enka ye busuam ye de ho nanso ye obi ya se wonya sika obehye ni nyina bomodi tu anamon na kotogwe aba keke so ye me se wa haya wenya baabi a wo faka ba ye na kwatentinti udi be yi ho ano na ho de minya ka sika mesra wo se wa ma onfo so iti bomodi tu anamon kotogwe ye fa number no tudwa. Okay, me pese mbechi atifo ni na medamo ase nsusu. Sia na mo betumi aka. Omo ka no sia na se obitie na se eye neneji na se obetumi aba fine. Otumi ba nsusu a fine. Ahuma obekosoro a ofadua so. Nti no yemfa ye ni ade hu yakuponda. Nsuno nebo nsusu no eye gidie eni anamotuo ana wotumi ade atu. Nti mechi atifo ni na se fiti achina okono mi akasa betrase nti wo a yare na ye kan wo yare na ye kan nti no bra ye wo kan ye betumi afaso ye betumi ahwo se bi anipa odi yare no de hye wo hu no se anipa no ofri a wo ya se a ye behwe wo free se anipa no ti ase nsusu a mi tobe haman keke mi be kɔ ne ho na mene no ye be di nkomo ye be twa video ni na ade maw na wo akasa be ho okay di entia etumi hawo ofoso na me ka no ya be kɔ no ubi bi so wa bruchire na we no wa yale so many years eda bruchire yes wo de na fa ba bi enye yi a wo se ene ne nkasa ne twa wonsa bonkum no ne bo ma mi din ne fa WhatsApp number no nipa ni din because obi enkrofo a yale da bruche nya sam ketwa na wo mo twa mo nsa aba na so a togwegu so a wo hwem ntinya botre ne kakaka no me go no do so never number no tuga number no ye 0244 48 47 0244 48 47 and answer 0244 50 66 20 0244 50 66 20 ba ko so 0244 50 60 32 ye kanu say adia say obi oho a obesori akwa bibi be ka chense manko be for no to me yes omo hu bi da yes wo sori se okay obetumi ato anamo no bibi be ka se manko no okay ube kwa fa capital for adamfo okay yani togba haba keke azigblebo so kalu kagoka na yene no ekotwetwe nkomo no orofo ye ka togba haba keke a nyame amana ni papa wode yesunsunnyuma ade bia dani konwa da so yesunsunsem bia no yenko bomfa na obesi wo bomfa hospital junction mana ye de tudwa no tugba haban keke ebe man koda no aba befa wo kekede yakwa yanim ten
na sabre sunyane wodofo obi beka se enne Oforisuo Aboagye na pamfo o manfo nsemu egu ye so no nya asem ketwa de won pa waso enne ye maami asem ye odi betu dwa no nyoma egu ye so no sese ne be yi sa de ni nyina afirim ansana afe no akona wiye eno ntino efiri sabre kono de wo tape so no ye de agu nhoma so no duru ba bia mbobi na yetumi ama solution no enso aba ye maami ba ko enso ade afiri sunwan na asem a woka nyina ne se wode ne makọ nursing training na akoda no ekosuku no wakwa akwanyem wode bema no aba bechia no bema no de bechia no eduru ba bia ewo se yehia sika na yede ebo yefunu no ho bra no wo timi amfa sika ama maame no a na abọ ne ba no ho ka de be ne firi maba maame ne se ye manadwene yekọ na yekuti sa tip no emra sisia Baya ne wo 35 years na me ba no me wo no nyambe ye 13 years na ne papa ya santini obefa no koye ena okohwe akwala no ti wo hene yere wo kofa ohwe akwala no tembia akwala no ba me nchen e wo ha me ya abanye dwuma ye makwan bia akra na ba menchen meso mi kokuma ase ekokohwe no na kasa ne nyam papa no ba befa akwala no me ka Asem Mpe emma onfa akwala no enko emekotwa me free wanchi ekotwa ahemfie te hene bi na ka Asem me man mfa no kona be man tete ba na me pene no de no ko na me koho maase pe maasem me kunu no ya nwale de ye wo akwala no ya nwale enti me ko ho amami maase ba nyame mfa ne krenzi wo pe maasem isme pe na asem me ko ho tembia ko ma akreska to toniema akure ma kwan ya wo ba na beye emfie kakrani ana o wie SS no na wonya nursing school ena papa no frɛ me kae akrankola ba na me mu akakra me nsumeti me de maano ema papa no so boa ma akra no ko nursing na akra no e makwan bia na oba me haninti obae na ose ma akro be na frɛ no Dumase na mso duru main station a omuka ho na msa de na ose na damfo ge bi na akire no bra bi ho nti opese wo ko no ho na mse hwe hiyo na sa Dumase no hono asem ni different nose. Okay, ya maame no na yeguso etie no na yenko computer so dwe dimra na yemetwa so entie ya maame no. 21st clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gye 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gye di wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otudi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwentu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure
secure a good job in the UK. You should make sure Kwan Kumasi as a labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansan. The man in the Burukutu ginger yes it does do in the kekedru neza she. Inti suehun na nyimizia na nanu wode she durin san onu na yeza ye Burukutu ginger factory foforo no sesia Burukutu ginger obogodu nyina na mabefu mfiri na computer sim why Burukutu ginger ogusa shem jajaba Burukutu ginger nyame wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo Burukutu ginger 750 ml kor awu no no wanchemfa oye Burukutu ginger cheers into wo so na way from the bottle ana yi sashe kor na fa posoto ano Burukutu ginger in a fee had clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, Bermensio. Nomnyansem, and Tom ma obi a wonya mfi dumotwe ana oba wa fafro. Saa adwade nkratoi, FD ahwem agya tum se eye. Onyankopoma asomdwe nka mo nyina sɛ ne Awurade asɛm ka ɛwɔ Malakai nwoma 89 ne yimu num kosi ensia no ɔse mesuma odifo Elia mabremo ansa ne Awurade dakɛse a ehu no aba ne senti na nyamesomafo Yaw ɔda asomdwe tontomsom ano ɛto nsafre kumaseman asanteman yenhia ɛwɔ out of bondage walk ase ɛda no ɛyɛ memenda October 5th 2024 anopa nonsia yenante every abrepo junction akowie ewo Kumasi Cultural Center afenso every October 3rd ekosi October 8th 2024 shianyamesomafo Yaw ewo Kumasi Cultural Center abra oye counseling wakwanti akechire yare abobo kwaware ache anase ohalbi awuwom no for wani che Kumasi Cultural Center frey ewo 027-712-6308 out of bondage walk ya jenkwanaba. Okay, yakwa akoyanim na yenko tie ye maame no ene no emra sisi a Asem o. Si no ko bai. Ti anche no mo bi nursing school no ko ye mi di dwa maniska no ko ye. Eti na me ba no woni fana yi a wo wie nursing no ba no wonyem. Nti wantena ne papa kokula na oba. Yemfa enyim no nsi ha. Bebo so. Yemfa nsi ha. O maame aboka akwa nyem fana yi a. Baba wan anya anyem. Omna samo Asem we no baby abre no enenam no me pese me di she fridge store net de papa kwagu also make we am so jima what test him Asem we the baby abre no ko no interest was Asem e more de eti ye ka se ye de kwa em se de buy ko ye wi eti ye ntwen ye ntwen nyame adman fa she fridge se se baba wan anyem ti ebeto aso afiri ho china wanyama je ne yefun boso on esi ababa wananyem okay akwa ho fana year student na Asem the nation sanka a story na no kura no chire se mfimfin won Asem ho ndi se de ori have free me di kan do ho anase aka bi enya na china na oyi na se ojo no wie na fu bi ansa bi no mu a na ye hu se de besi aye no afa. Okay, yanko Nana Godfire na suye na Nana Godfire no yade ahodo pi wotimi etu ase na wotu yade na se de be na ye wo court Asem promise and fair na ya bodua Nana Godfire wo obo ho akrowa ofenso akwantempo ne so eho Nana Godfire fire ewo orofo ediebe how ene daw so Nana Godfire ontumi entu ase emfa ema wo yade na ada no so nkodua yeko Nana Godfire ho na nyoma enkonkan wafom kwan na wokọ Nana ho a yenyima no na yemfa emfre 0598 709 915 0598
709-915 nana God fire ho na yenko hwe birim obo eba medical research center wutu yade ase ado ato adomanu eho no wo wona de woden heba betes abadwa so enem sa yade wutu ase sa na sisi yade no wo de preka se pada no so abadwa so mojawi anemia dropa immune booster duro yenko yi na obo heba medical research center yenkotu yade ase 0257472506 0257472506 Dank Natural Health Complex or for wachira dawo ye adwuma yenko dank way na yenkotu yade ase yade be na yekwa akokotu ase yade bibire bia da fruit tinwa no kosu na ase no yenko dank wo ahotofie no wo mfidie owonwuro eno nti no okwa emohu kura enyojo yade stroke otimitu ase ema ho etumi eyeden City Life Hybrid School no na bon opachi number 2 yenko na yenkotu yade ase 0266593330 0266593330 yanko danke ho na enwoma enkon kan papa free screening screening o Zien Naturalist Clinic ena Osei brana baba behwe unipaduam 200 cedis pe ubenya nuru na afei wode mfidie no akan amanyoma akonkan pa Zien ena se menkan chausa orofo ye kone akwa free screening no dia na Zien ho ena yeko emunchiremu 0246594117 0246594117 Zien Naturalist Clinic yeko emunchiremu bia no twro emano Lawson beverages were frew or say what they lost in her bamisha and abedwa so law chemist no or the abedwa so to ya dia sepa san or the duema capsules duema bitters no so abedwa so na duema bitters no o manfo say twabi bubobi cholesterol nyina ebenane no sa na Lawson say menka emfa enkyere wo na duema bitters no pebi aton na so ate so emfa so a na waje emma no 0242133577 0242133577 na nyoma enkonkai enfama burukutu abema nsuo bema nsuo ye burukutu akakado na yemu ase tenkom medika aka jose nkane ye de akakado sisiri so a na o de akwakosa se de numfo wonum na enkonko ye mu adwuma akakado ye dropa ubedi de atwabi ubetumi atibi edi oba pemfo ntimi num burukutu sa na ni fie du nwotwe a burukutu mfo asem enkoso aponto ne abadi ntuo no nyina da burukutu ene ye de ebeyo 0244620294 0244620294 bema nsuo no burukutu eno no na wodofo ye nko pe club bi ani bintwa medika aka cho se bia de no club se wo yi club bi afiri wa bia ni hobiem enkonom se bia ma ne kofa hangover bia mfamro eye club ye ena me kamfo nam dia ma aponto ne abadi ntuo no nyina no chale ye ntwa club bi ani bi wate ye wo last size so na dentam no enso ewo de she frigi mu a de papa club bi no anu de pa orofo so okoyo maame ye koyo papa yi a ye nkone kope club bi ani bi ebeboa uni fie du nwotwe mfo asem koso oba pemfo so club bi no untumi enum bi kama pa yenko woma ne so na afei yenko enkodi enkomo first story no momfa madwenkyere emra efrise maame no obutu tv ne ho a oje ya adwenkyere me Osei Aboagye de medical ka chen se oja wade no a emwa no kura 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 na yen konkankyere ye maame no se enipa ehu hia eno ti okaso oja wade no akwa emwa kura eno ti onto ne bo ase enhyire wo awade mu nyina eyemma ti bema no nyama ne bi na wankankyere no kura no a duru ba bia onfa bone enche hello Oforisuo ye ba bia frefre udi Bomti sai adumo wede ya tale keu esa wede okay hello baby afrefre udi majo so katachi katafra amande frame Mustafa do na frame nando okay acha manan jaware na nukunu ayam funsu to manan jaware aware gaende yam kwaso esenara kot na aware okay
Hello. 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 Wahiri. I don't think don't want na mami almost say our the jaye no enye. The woman said bema no ankan chiro nanso so duru baby a papa bi a ye wo no empo wankasa o ma de won ba wade no ono a etumi ehwe wo mo no ka sa jaye fa bone sa eche 0554931931 hello. Hello. Baby, I free with the man, so kakrama me mame. I got a free akrama somewhere. Yenti o mame. Aye. Let's some man on contra or no. On tina wadi no. No, okay. Na ni ne dia to gen so pray to. E bia to. Aye. Tia okunu ko wo baaye. E ka try. Ti se akoda no we. E makuma. Okay. Eti wabo wa mane kama wa hu. Aye, try no ka try mo. Try no ka try. Na ade ne fom so afiri no. Me ga try. Ye da wase pa. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Ka ke me di Asem Mpe. Ni ko se te do mati. Wo so udin de say Asem Mpe. Asem Mpe ma Asem Mpe mi di anu. Ama Asem Mpe. Na udi Asem Mpe de. Pa. Yo, yenti o. Me se oba no we di bia ma nta. Na be ma ne de ya ma no, o hwe ni bia ma no ti no so ya di esi ko no we ga chiri. Okay. Hello. Hello. Ka mesra so be ma ne so kakra ma me. Otime nka. Hello. Asem o. Dodo no a na efrese ma mi batampe jamanenka. Dodo no a o. The voice of the people is the voice of the Lord. Said your man for air cano. Ka besre wan wajim. Hello. Hello. Baby afre udin. Ojo mi se sika krade. Mami yenti o. Bocho asama workan ebi atumda. Na it's rather unfortunate the reason mindset. Robert na mukunewu. But all the same yamena atom. Afran wo. Ndi tumi yan for them monje our age no ya za papa onto na ho. Na yamena ohwe nyimpa nyame be hwe no frama na ohwe no so ne de na aka. Okay. Hello. 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 Baby, I would free with him. Free TV no. Hello. Meet you, pa. If I told your friend, I can have a video. I have to read him, yet you. If I told radio, my man and the mechanic, and said, the best friend in German in Cassidy, chief in air cano. In years, a better move so about. And I remember to say, yes, I know. I took a house at the mail on a bit, Jaisa, and your money I did, and Manasa, and not for no material. You can some penny pana. No, I don't want to want them by say, if you believe that it's new corner, yes, I'm in Italian castle, and I say. Okay, hello. Baby, I'm free with you. Okay. Oh. Hello? Wait. Yay. Okay. Yay, me breno. Oh, Nigeria is a better contract of Masumu. Omra Samuel Srio. Yes, Omro monitor. Oh. The question. Adawa Makura of Pawufino, sir, of a cannon. I said, Adawa made me say, Ufusuna make kai. Yet you. It's a producer of Poa. I got a quantum machine. Maybe a fanana. Oba. The question is, Miss Keminia Bano. When you know my mobile, you
because who means be man dey ba ko ase na kura dey sada ni di kuruma na dey dey hano ana na kuru ana yema no kure boss on the way dey papa maka bi ne dey so be do ha ji suta na transa na otimi nya me mo me bia na be ma ne do no pa me sira no dey obi daga na kwesa no maka bi se bi o ba no se be ma no wona ntwie e wo mponje o nyanya o be dia ka di ana ne boa me sira we akla we die ka me kwa sa ba so ni tripo obi na na siri gi dia kunja bi gas no mo to ara bon so ate okay nkoda ne yemienu hello baby afrefre udi Acho me desteve que te fie se juve kwai. O ka se fre? Que te se juve kwai. No okay, se juve kwai yenti o. Hello. Meti o pa. Se juve kwai. Ka ba twa won free TV no ho aka beboa. Oh. Hello last caller. Hello. Yehwe na yemfa last caller. Ya mami bi abeye adoye na efe. Ma Christy o New York. Nyami shirawo. China watch amebo na de bae. Na Osei Oforisuo ya bo watch ne fa hweta na ya number ebreni bitiu. Kwa mami wa ya de. Brunyen yedi oh yeah yankopo nhia no kasi enim ne dade enso ya na onfa ne picture on WhatsApp e ne hwe nenim ma Christy oyade sa waba Ghana ti o so ochenya me ya aduma ene ne ma bi kura beja ya me de asi ha ma ni to ochon ba be fa o so ba e we humu a oni Oforisuo ni dade lumba onko ba otina ha am samo ko hu we say no o call lawyer ho no Oforisuo so ko di dwuma ni America no di dollars no US dollars omo di sifa Asem Mpe na o ma Christian na say okay Nyankopon eboa wo kina da Sompa chede ye pa hontoma wo chana ye pa hontoma ye pa Sompa chede hontoma ma me fa ba ko bi fam hello yeah hello baby afrefre udi pacho Peter ni kasa fi so am yenti o am pacho tisi ya mami su ja wali ni siro mi sase tu ja ba ale na ye taba ma ne no ma na ma ni ya na ke to ba ni no ma ni mo ni ama be na one day so on the why na adwene se wo odi abufuo na e ko mpe papa no hwe anti no ne buafu anti because the woman say nka be ma na ja oba ye be ka se enche e ma na aja pa tie ni mo oba ni na se se oba e ja be ma nti sa so de e be to oba na de na ma be ma ni dia na se be ni de sa de na pese no do wo se oba ya o ti ja yo no oba ye ti enche wo no ma ni ma ni na se se oba su ja be ma dia e se to oba no no de ma be ma ni me pesa ye be keka ko sa side ho efri se Osei enkyere na adwene nti nyame ya doma Sompa Asem Mpe Nipa me ne matiefuo ya asem a ye ka no be ogidie se obetie na sopam ne ye di feedback no amamu da odini mu aye beba ya asem o ye fo ofre no nyina emfa ensi ha na me kan kire bibia se nyame ya doma wo kina Sompa chede no ye pa hontoma ye be pa hontoma na mafo busibusa ye nwe kra no afide ekọ na wie yo ne yentemu nka amafo so ani abre Sompa chede because omo yes anoma no omo nya enoma efre awurade ho nyame ya adomu akwaku yi wo kina nwumere na ye bebu sa adasa se Sompa chede no efri sa abre a wo be ya adoye no ebesi sa abre no wo hunu bibi sa kienti ade ntoma na baaye no de enti ade mo no baaye nyanka diye no edie be na Nyankopon aye ama wa brabom ovozo ni bibi yesoka obu okura ne de na oye no last year no wanya ho bibia but this year ne bia obenya ho bibi kwa de mani ji Nyankopon ho ne se eduru ba bi ode ni nhira ba
na empire wo boye a wo de guntuma no so say Nyankopon mo sa akwa no so e bia na wamfa sa de na ama wo ko bie profoforo de na ebu okro so na wo dan bia wo sia na wo ba bi kura no ne dan bia ne ebehye ana ebia ebebubu ana normal bia wona kwa mkura na ebesai etimi yi ni free ho that's it awo kwa ebesho na de akotua ni tiri so ka ana sa wona na bi tiri so ka atiefo be o ma sede ma me ne cha ne pa ida na se pa ma Kristi wa ya de papa nya me sha we kura wa be na kachina ka so pa chede no bia no anka be ye fe enu nti no ye kan kire obi bia se ye ba ye no so pa chede no we ni de to so miensa ye be ye enunti adie bi etoso miensa bia no ya na enkunimdie no ano dene enunti no se sompa achedie we imprensa yese bosomanim kura ekono imprensa entine imprensa suwe no momma kuma se man eni wiase eni wona waya achedie ibi na no momfam ho sanhim efiri se okuni ni tene nsa na ya tumwa yishi abrotia Ofoso be ma wa ha mane koda na bi eda oso obi twa wa be o twa wofodi afo atiko e de awura wonu wonte ho ase anasa humu nsem bia da ha wona Asem Mpe Nipa ye kira kwan no ye wa hase nom se ye twa kuma ase so ame baby a Sheffield station e won ya bro sign bon ho pe anasa ka so be syndrome hotel abusia ye besi wa na afra ye me 0243 585878 0243 585878 and now 0552 095593 0552 095593 mubia befrebiano ye bejo so for so bema ye ko ye for happy birthday so non kokra enko enfama yankase enua ba hana ewua eye me ankasa me nua ba me classmate and me classmate no ewo senior high school the then Presby secondary school ewo Kumasi atonso agokwan so Ramsey aho okosa wian kwante we ne de o maye no Presby girls hana erade nkoso ensha na onye wo adom o US abrochimemu sesie ya ye kasai o ma nkoso ewo ablabom na asetina mu ye die nso emu enfa so pre-sections 2006 batch no ye nyina ye se ye do with our president Yaw your platform nano Jerry and mpanyifo executive ni koma ni nyina say we love you, we appreciate you, and we wish you long life with prosperity. Erade ema yedie emuso waboboa no sister erade nyoke sie pa ofo so bema yen sorry adwaso. Okay.